беге фашистская Германия, Советский Союзга, серийden olan savaş üstüdün ters sılıga kalem kuralı. Bugün bege Batır'ın eylegen Akçamur Kolkos seriga yada juga müsteligarın ırılığın beyvet oğlar budur. Yok budur. Adaran mitinga budur. Bugün 1904'den ikkisi ve seyin sürmekte günüge bege Kolkos'tan seriga var Allah. Kolkos bastır brigadiera. Федор Попов. Колхоз поставил Чаттара. Гаврил Петров. Прокопий Захаров. Афанасий Иван Пиковтар. Фашист yönümlü Türk'e seriga var oldu. İnelerge alkıştılara iyi kodurgana kadar toytularga renga tönle keleleri bağlılar. Ronda varaçılara antırıklar yıl padiller Kolkos bastığını çatıgar Fedor kuşu çıkar. Күнді жамбут. Bugün seri konuklar baratçılar. Bahan dağıdımanlık. Biye bol buduttan arafsı öpbüt. Öyle tülle var öpbüt diye sadavat edildi. Bege erü. Saga olağı çekete. Kolkos mutluğar otottu. Ceduda. Böyle bit kulubugar. Yıllı doğaya. Çoğunluğluk olabilik. Onu vardı soğukunda. Ülküdep serke sorunda bu faşist vada. Burayda kini var. Seri savallıyanıktan. Bir bevelek bidinden 200'den taksa elbette var buduttan. Soğuduk. Nikita Nazareviç Popov vererginler. Faşistler ne bilgi olapıt. Bilgen yavut doğutur. Dmitri Zakharov, Fyodor Karyakin'in sevdiler. Bilgi seriga varatçılar. Unutmayın bu sırtı katları. Yesten varan. Faşistler köy kanları topa. Saha diye kimin? Hem eski boyunca tugum birlere bırak bider asırta. Banda kalatçılar. Jomut Sergeyevit ehdece sadarga vakka. Kolkosput bayan ençiretmekke. Fronga ahına. Tagahının köme bolalım. Hayata tergili. Yediler amadını hem baran. Çoğunluğa okudun salgıyorlar. Duru kurdun hem eski iya duydu bu. Çabuk. Aleykümselam. Bilemi, doyduktan atın silge var ödümüyle.
Oğların iyi kadar etkileyip de seret kıldım diye. Olmaz değil. Gene prolerik kimdi? Ya, bindaydı buddan varak günümüzden. En komoyuma, fabrikuma, bilgin ayıpongan ırkların olunan üleliği varak oldu. Duydum saydarılar, 100 bin okunanım diye. Eyyaka bu, ödük silge buna. Kıldım diye. Oğum sirer. Sanan tadı varamış. Tokuyda bakın doğru tutuma. Sana bakın sadarı bakın. Çoğumun sergahın ödüğü sürü. Vanna. Kanına da sırıtlarken. Kanına da giderken. Tuğu dönüne ederken. Ölü şehrin kolar. Bir oğlum gide gayrı. Oğlum Erene bin. Gel tutamız gönayda
Jomutuna, yen tuttuğun bastın küçükten kutuna, Ken tuttabın, doydubunan, ken nelemen, sakam sirinen, gün kömüs nege buyabınan, dölkön püspüt megeminen. Ken tuttabın berke astınan, kemesi oğayan bakadas kap oğluk doydum canınan, kalın kanaymak urubunan. Üreni öne tutkut, yügüsüne hiç canlar but, yüdüye kolumuz bolallar, üyelerke umduluvatlar. Meğem sirin çuluğlara, meğem gen tuttuğlara, meğeler kaya ündüger, sügen yüdüye akbudun, öne tutar zıpçığın. Meğebet varlara duruktun, enniki kirpiğe oğluğun, gün taksır doydu bu dördüden, sıcağı yer sarıları olduman. Üyeler sanarı tutan mı, ülenen uruyu etebi, ayağı dürttügeri gün tıgar, mançarı adından kötüder. Sayda doğru mançarı doydu da, süreği görünen ıllata, sıcay megebidik çata, sırtıkka, keraha, talaha. Bilmegem mançarı doydu da, bilmegem yürü yol yata, sarsını saydığı artıga, düğüne sayda duruğa. Saydığı sola arıllar negem siriken, sakal sayda mıççada sana oluğu tutuhar. Çollok oluk donatıgar yüğde bit saytabı, çoğum saydığla oluğu digedik üstüğü. Üstüğü. Meme kanalastır sirbit, saka sirebolarından, uyduğun aykallığın gen tuttabın. Meneler hayabı dürdüger kurudun, sakabıt bılağa telibiri duruktun. Ülehit gütüğüne canlarda, saydığını salaysar üccatta, ucoru udummu ügestek, yürüyünü yükseker talanda, meneler tattallah uluzbu, aykallah inniki kirpige, güz bütün kıhbıdın tümenmi, arsarga atıra duruğun, menge günü kine, Mene saydı sire. Duyana kullanıp tağına kopamıp, kayalartanlı ürtük atırıpıt, ölüneliği ebevit ilinip tügeri sol artığı bolput, mene kanalas uluha, dörüp mit gününen eğerde. Сахаттана бастакы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов төребде сөз сылгар. Меңе хамаласуға төріттемиде 91 сылгар. Меңе хамаласы районун төңүлү Батара нөріктейді электрины почеттах гражданина.
Манчары дойдута, мен дойдум үрін көміс беле қағайына. Матвей Васильевич Мучин, төребіде ағуан саңығырын Аллах, yörülek terehin ötü kılcıklargar, basta bollar çoğumutugar, uruy aykal boluktun. Düğünü yörüle ötü ümmidin tuğgarı, sargılak ümmid salalının, örgöydek emmid ürdedin. Ağırdı tılı ederger, nağaradaları tuttarargar sığınağa ıngırabıd, menge kamalı suluğa municipal rayon bağlıdın, Nikolay Prokopyevich Starostini. Vastavallah, kollegalar, Ulusput Аллахтахтара, Күнді, Ытыкманы, Элджиттар, уважаемые наши друзья, Василий Владимирович, от себя лично, от имени администрации муниципального района, разрешите поздравить сегодня с нашим Днем района. Ытыкманы, биддайдылақтарым, күдек дағыға бүгін бігеға bir urtiktur vastır, ıtık jagaspıtın, ıtık sübeheppitin, Mateo Vasilyevich Muchin, ağoğon sahın birge belitir, ürülək günge muhundubut. Bağıha kümmütün attan bihi tradisiya kurduk, bevit bir doydulaqtar bıt, bronzovay pamятниктарыгар ıtıgılan, sebekki jörbetin uğran, Vladimir Petrovich Larionovka lamtukattan sağalatыбыт, Иван Гаврилович Тимофеев büyüğün astıbıt. Bağlı skırabimmet pametnigar emeye sebekki jörbetin urdubut. Filip Gavrilievich Akhlovkapka sebekki jörbetin urdubut. Onundan bir beyge bu bir doydulaqtar bıt, Jokuskay korakka Yuriy Petrovich Bayeshep Salayer doydu sitimi Vladimir Petrovich Larionov atın süger общество жона herkete mustanlar emeye bu Jokuskay korakka Lenin Prospekar Vladimir Petrovich'ka tıgılan sebekki jörbetin urdu onun miyitin oğluna. Onundan bir diye bu Ivan Gavrilovich Timofeyev atın süger лицей öğrenicileri salaltata научно-практическая компетенция bu indike katlı denge lahan terehin ettiler. Onundan emeye rüyün halaltata общественность, ученыйдар, бары кыттыныламнар оттан bir sergah gün asta. Ilgastık ettehаттан bu aspıt yübbehil. Olus uratısıl asta, olgunamaran diğer uyum otugar. Ülevide kamnaspıtın çap-çapakka, toktopakka, baradıgar olus küyüşke, barı salağa baratır, ülene kamnahattattar yen, ıttıbıt diyanıbıt. Улахан тутуларга бүгүн колобор бу барагайга турабыт саңа дияга окуду Дмитрий Федорович катула баатын сүгөр турабыт кене бу аксыны хүбөгес күлүгөр аспысылга өрүлө быйгамайга Илдархан Асенсевич келен раян үйрен көтөн онтаныла бу аяк күннөр астылар бүгүннөр көтөманы биттилер терехнер мейтулунда булурун улуспут теребик күбө тоғонсызыгар сынага туран эметен турабыт Gidecek bu erge tiyatr budjetiger ulusput günün bu bıyıl tehgin olavut diye bipet ol bıttıl Allah onunla bu mene tutuğu diyen bebet bir samay ken tuttar tutubut terittete bu obiyek bütün olus Türkgenlik diyekka onunla tetimnahti kaçıstığılahtı tutan kilder betikten tabihi olhun diyen üyerelik. Etiyekana da ölbek Kayıskağa tonsetiler bağlar, kayıtarbada görütlerime bağlar, oldanamaran ol kayıtarbada görütlerge bihige bu aspıt subotanan otçottatıbıt, nehle demitin kıtta körüstübüt, nehle naktiba bihige inniküleli bir de kamlıbıdır, sörün sorukları emet urorda, onun da bihe bulan ostamot salgı ulusput innike haydarın tuğugar, barı birge, bir tarafın ahtık öyle yapıp onunla elbağısı diye yapıpten erenebin.
Onun ösüdügü barıgıtın ididi geçtiğini tuz bayan apıttan. Oraya cahaltatan atıttan bu orayomut terevi günden eğerdelibin orayomut üyüne sayta tuttun. Barı bir sanalak bollak pıtna. Türken dedimnehtik bu bulangı ülebite kamnas pıtın loğu killerin yiyek bitten sanıybın. Barıgıtı ersetihileri durubiyanı etenge bolunu bağırabın. Yürülen denetin uluslu sayıdiyen kulakların sıraların uldun, yüleni öğretuput johun cumutun nağaradılıyırı, jaro dügeni сагалыбы. За заслуги в области социально-экономического развития республики и многолетний добросовестный труд наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Ильина Илью Васильевича, заслуженного работника Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетного работника жилищно-коммунального хозяйства России. Örgüйлер сынаған работ, Мегахамалас районын депутаттарын Советін председателин Павел Данилович Сазонов. За заслуги в области культуры и искусства, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, укрепления законности и правопорядка, вклад в социально-экономическое развитие и процветание родного улуса и многолетний добросовестный труд присвоить звание почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Максимовой Маргарите Михайловне, председателю Совета ветеранов Мегино-Кангаласского улуса, отличнику культуры Республики Саха-Якутия. Также вручается памятная медаль Российского организационного комитета «Победа». 75 лет победы в Великой Отечественной войне. За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны присвоить звание почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Савиной Вере Юрьевне, судье Мегино-Кангаласского районного суда. Присвоить звание почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Федорову Артуру Дмитриевичу, мастеру спорта СССР по вольной борьбе, участнику Олимпиады в городе Атланта. Присвоить звание почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Черкашину Владимиру Коммунаровичу, генеральному директору управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Чалгон». Присвоить звание почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса Шимокину Василию Владимировичу, генеральному директору акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»,
заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Мен хамласының бачота гражданларга өсө тегири доксон ытыстыа болуптун. Күнгө өкөлчөмүн бахалыста сааты келен олоктор местелербеген булам дедерин рабет. За заслуги в социально-экономическом развитии Мегина Кангаласского улуса и многолетний добросовестный труд в книгу почета Мегеап занесены: Никитин Захар Николаевич, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевой Макаровой, отличник культуры, отличник профессионального образования Республики Саха-Якутия. За заслуги в социально-экономическом развитии Мегина Кангаласского улуса и многолетний добросовестный труд в книгу почета Мегеап занесены: Никитин Николай Викторович, мировой судья судебного участка номер 12 Горного района Республики Саха-Якутия, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия. Книгу почета Мегеап занесен Павлов Алексей Андреевич, главный врач Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Мегина Кангаласская центральная районная больница, отличник здравоохранения Российской Федерации. Книгу почета Мегеап занесен Рожков Владимир Алексеевич, мастер спорта Российской Федерации Республики Саха-Якутия по национальным видам спорта. Nagradalamat mo, ka insting agarte, ito binya parts ka katibukayin. Вас мудам наградалamy Джамму Николай Прокопьевич Павел Данилович Завтра Кирян Оларукудугар. Звание почетный гражданин Мегина Кангаласского улуса присвоено Афанасьевой Елене Гаврилевне, ветерану тыла и труда, ветерану сельского хозяйства Якутии. Афанасьевой Наталье Федоровне, ветерану тыла и труда, кавалеру ордена Материнской славы 3-й степени. Варламовой Галине Иннокентьевне, директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Кюнгулунская детская школа искусств, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия. Гаврилеву Василию Тихоновичу, ветерану физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Ермолаевой Дарьи Яковлевне, ветерану тыла и труда. Жиркову Александру Николаевичу, первому заместителю председателя Государственного собрания Эль-Тумен Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Куприянову Егору Евсеевичу, ветерану спорта РСФСР.
Находкину Иннокентию Иннокентьевичу, ветерану труда, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Попову Степану Алексеевичу, ветерану труда, обладателю медали Российской Федерации за труды по сельскому хозяйству. Прохоровой Анне Васильевне, ветерану труда, отличнику муниципальной службы Республики Саха-Якутия. Самойлову Федору Александровичу, почетному работнику общеобразования Российской Федерации, отличнику образования, почетному старейшине Республики Саха-Якутия. Сивцевой Светлане Павловне, ветерану труда, отличнику гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Сидоровой Татьяне Исаковне, ветерану труда, ветеран спорта РСФСР. Скрябину Николаю Ильичу, ветерану труда, ветерану физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Трофимовой Варваре Петровне, ветерану тыла и труда, отличнику социальной службы Республики Саха-Якутия. Федорову Семену Захаровичу, ветерану тыла и труда, почетному старейшине Республики Саха-Якутия. В книгу почета меня занесены Акимова Светлана Михайловна, ветеран труда, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Иванова Клавдия Алексеевна, заслуженный артист РСФСР, Якутская ССР, ветеран труда. Ермолаев Иван Ипатьевич, ветеран спорта, отличник народного просвещения РСФСР. Иванов Агафий Герасимович, ветеран труда, отличник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Куприянов Василий Васильевич, руководитель кружка Пашашского муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, Меджахинская средняя общеобразовательная школа имени Чугунова, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, отличник просвещения РСФСР. Назаров Николай Васильевич, начальник Мегино-Кангаласского филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия, отличник народного просвещения РСФСР. Дикцин Егор Афанасьевич, ветеран труда. Скрябина Валентина Семеновна, ветеран труда, отличник образования Республики Саха-Якутия. Шеломова Екатерина Еремеевна, ветеран труда. Алас аттах, дойду сураттах ден өбгелер бит, таба да эпиттер бит. Үтімен еттен өбге сағыптан алас дойду аттарын. Келерген чәрі үтчаттарынан жон сұралақ өлелерінен албан аттаталлара, сон сұрағырдаллара. Онлық жонортон бірдестерінен болар. Саха Республикатын народу қайсылытын үтілі үлейді. Саха СССР үтігі себетін 12 сіңіретін жокутата, доғырдығы отчан кавалера. Саха Республикатын өксіпілі сиятынан сударственной премия лауреата, педагогическая наука кандидата, дойдуга берениля болу ин медаль, онна Василий Татишеватынан, ага дойдуга берениля болу бәле қағайына, бағыра, өңірі, нөріктәй нәлектерін, мәңе қалас ұлығын, Санкт-Петербург город Петровский округын почетта гражданина Матвей Васильевич Мучин. Үтіктабылла Матвей Васильевич, әйнен бұл үргөйді сынаға үңірабы. Бағалыста мандатақтарда. Баржанугары эдеречекка Сахасарының Матвей Васильевич Мучин олығын үләтін сылдатарға сыянаға үңірабы, район депутаттарын себетін председателин Павел Данилович Сазоновы. Өтегенен болдың манна мұстығыт бір дайдалақтар бұд, бейгі үтіктір, вастыр, томыз тұттар кехебет Матвей Васильевич, әйгін өсі дүгіл иссірәппеттен, тұспайым апыттан, район себетін депутаттарын аттарыттан, бүгінгі үбілүйдәк күнгінен долгүйен тұрын әғырдебіл кердербіл көгілді. Қанлық бағарар дойду, томыз тұттар, енігер ұттар бас көз жоннақ болар.
Бегал успут bir onluk John Кейтенен Матвей Васильевич Мучин болара сарбақтармат. Бүгін 11 күнігер өтіктер кейбет Саға сарына сударыстығыны, опсыстығыны дейтілі, Саға республикетін оротын қайыстың төлі құлығыты, доғырдығы орджан кавалера, батара, төмілі нөріктәйін електерін. Санкт-Петербург город Петровскай округын, мәңе қамалы сұлуғын бочоттақ гражданина, педагогическая наука кандидата, Саха Республиканың бастығы президенті Михаил Федорович Николаев соратнига, Алексей Елисеевич Полковской өксікілі өксөй атынан сударысыны премия лауреата Ағуған Сағын толла. Кені дөрәбіді луғығар Сақатын селігер келдер біт қылата өгіз. Мерджи дойдудың жонын олығын жағағын, үлетін қамнағын сұраға көміліға сылжар бейге бары өтіктір үтіе маны кейбет болар. Матвей Васильевич 1904-1 сыллаққа олыне 11 күнігер Батыраға өргенна қаласқа Просковьяны кентені онына Василий Дмитриевич Мучиндар жекергенлергер 11 соғынан бор мосталақ, көмілік оқтақ, сақа балағанығар күн сирин көрбіті. Өргеннаққа 9 сағын толыр дері олыр бұта, ағата олық қырар дағына олықтың торабыта. Бор мосталақ дымны же уаттақ сері суд сыллара айнынан аға батыға. Еті сәтті отын сүдер біті. 4 әрі оғытын тудан қалбыта, кені отықча сылыстата ғаниксыттан, оғылырын кеге қара оңыртауыда, онына атақтарыға тұрортауыда. Медаллерді Средискі үйлі ударнига Просковьяны кентевна оғуған сетті сағығар дері оғылырын туға ден олыр бұда. Матвей оғы сағаттан улақан ұратылақ ол болы ұлақпыда. Өргіннақы дүйгінді көрімбеді. Ан дүйдіға атыра сұрағырар артек лағырғы сынненен үйерінен кәлбеді. Төңілі ортос қолдың 1960 сыллаққа үрін көміс медалләқ бүдербіді. 1960 сыллаққа Магадан пединститутын бүдерін физик идетін ұлар. Устурионны сылжан қайарғы сысырыс мастарға кандидатын норматын толырыр. Әлбәқті Дальне Востокқа, Сибирге, Магадан обалығын атын честяқты көміске әбітер. Дойдутуар кәнен 2 сыл төңіріс қолдығар физика, математика чудалынан класс салайчытынан үлелән қамсан бақпыдан. Учутал ағата барыс бұхытынан оғыларғы тұта сөбілеттен, уопсайтылы бұлан билейтін көрійтін дәрістен, үгі соғыну олыққа бәйлерін солдарын болаларға сиддәбіте үтө сөбәхет болбыдан. Салғы батараға Жорой Попов адынан осқолаға учуталдыр, онтон директорінен ананар. 1971 өрақ жылын түміктен етігер Советский Союз Жорой Федор Кузьмич Попов адынан осқола онына Федор Кузьмич Попов төрөбіті үйен арда көлік үбілөйе болыларының севестен қапыталыны өрімен ұйдылығыда. Бұл күргіміне құлаға осқолы коллектива үйерінәтшілері, төрөппіттері, Герой Попов адынан совхоз директора Федоров активнайдық күттіліктерін көміріспіттерін төмігер үбілөй кең далағынақ бұйығы майгыға ұйдылығыда. 1971 сыллаққа Павловскай орта сколкер директорінен ананар. Матвей Васильевич Букемтен ұлады бәйті тұспа соллағы истәқ, тұспа көріләқ салайатшы бұйытынан білден бар бұда. Осколаға үйерәққа бәрәдікке совхоз үлелергер көмілігі олақан сәргәқсігі тақсығыда. Үйерәқ қачыстығыда үрдәбіде дойду үрдінен білдер Чечения, автодела, физика кабинеттері, Ленинский музей тәрбіттері Оскола бастың оғыды тақаты қағатынан білдібіде. Манна барытығар олықтақ тәрілтелер, төрөппіттер, Ехелене Оскола лүтігер күйіз көмі бір сыллақ күмсілі болыларғар ұлақын үлі бар бұда. Оскола сетті сылыстада районғы бастың Оскола атын сүгер. Айылғаттан айдырылақ ұғылытшылақ ұчуталы Василий Николаевич Конечниковы ұлақанлық өйдөбір директорінен Матвей Васильевич Мучин болыр. Павловскай орта сколықта Сақа Серен онына сысырыс үрдінен Черчения политехнический предметтері үйеретінен атырар. Василий Николаевич Шалқай талағына лаппа арылар. Бос қолаттан төрдонтан тақса соғымер талағындағы сүдік яқтақ архитектордар тақсан Сақа Серен үрдінен Павловскай орта сколының сұрағырда сылжалдар. Күн бүгін Сақа астыр ütөлі ағычутала нөріктәйін хелеген онына мәе қаңылы сұлуғын бочотта гражданина Василий Николаевич Конечников атын Павловскайдағы саңатас оскола сүгер. Оруйон очотауға салытада Матвей Васильевич тахарылақ, қорытулақ үлетін қамнағын соғылын егін ететтен ағатыттен егеріммет сақалы мындыр санатын білен
eder kehini Sovetske partiyinay ülaga ıngırar. 1979 yıllarda Meyakamalıska Vladimir Ilyich Lenin atınan Sopolgar Parkomlu, Jokuskayda Tehasvatın institutu kedekten yörenen zaytexnik edetin kılar. Matvey Vasilyevich Muchin manna ülelabit sıllargar sopkos barı salalargar çalkay setihilerden biter. Bu ülelabit kemlerin tuhunan Matvey Vasilyevich manlık suruyar. Hattagaylar gitte utu subu Pavlovskaya Rosuvoda uroçuttara kortopu yünler açılarından ülelabitlere. Ol kurduk başka kortopu yünler açılar sopko sürdüren 1979 Avon biri yıllarga ortotunan 305 gaga gıhanlar bağlayına 4612 tonlanı komuy buttara. Ondan 1910 yıllarga Orodahan bağlayından 102 ga ağaz bağınattın onunla 100 ga sabırlar kifilitsetten barıda 237 tonla ünlüğüne komuyanlar söğümer gördürüğünü sedis bittiler. 1979 Ağulan sıllardan 4. yıl astıdın kendine urukunu bilgin sanan gördöküleydiğinden Lenin atan sopkoska bir kemge oçotağıga olaq söybut sağınan Allah'a balatça eder John Oluzda tapsan ülene kamnahı sadavullahtık teriyen çakçılarını John Sergi astınar gına ülelabit ebipti. Sopko savaltada süngünen inigidin ulağan keskiller John'tan tümsübü debit. Direktör Vasily Vasilyevich Kayabin, direktörü bastığı Sovyatçı İlya Ivanovich Trikalovskay, Korkom sekreteri Matvey Vasilyevich Muchin, Komsomol sekreteri Alexander Alexeyevich Pakhomov, Рабочком председателя Егор Николаевич Матчитов, главный зоотехник Иван Егорович Борисов, главный ветбраз Илья Никентьевич Осипов, главный инженер Эдуард Иванович Темизов. Bu komanda üleli kemiger sopkoskut sıllığa orun tahara bağlı produksiyada bütün amma rayonun kördürütüger teknespide. Bu lakan kürenler terehin ülenensi değildi bite sarbaktanlar. Olarari sopkos dinler Çin'e kıladın bunyene üleler direktör Mikhail Pavlovich Zakharov onunla Fyodor Petrovich Antonov oğur buttara. Matvey Vasilyevich rayonga bir ulakan Lenin adına beden sopkos kölelen cahımnak üle praktikadan barbıdar. İtegenlikten Orion partiyine salayır lötiger sol bulduvar salayatçı buyurdan öre daksılıdır. SSKP Meyakamalıstağır hükümet propaganda onun agitası salatın seviyeliseldir. Ondan össü übdedilden 5 yıl ustada Raykom ikli sekreterinden üledir. 1999 yıllarga Meyakamalıs Orion'na seviyetin berisidatile olar. 1992 yıllarga Sakasısır Dügü seviyetin 12 sınırıtın deputatından talıldılar. Talıldan Ürdügü Sebiyet Prezidiumun çileninen Navukağa ve Rekavunna Kulturağa Bastayanı Komitet Bersiladilinden ülelerdi. Bu kem Respublika bir Sudarıstırlı'nın saydığı bir kere belediye tühümağının bu olar. 1990 yıllarga balağın en sürdü etti günüger Gosudarsına Suverenitiyet Tuğunan deklarasyonu sağın kemge saydığı mekteleri görüt sokunu ılınlığa Ürdügü Sebiyet 12 sınırıtın deputatlarından bir sananın ülelespikinin bilgi bir doyulakların yer tuttalı. 1992 yıl 5 ayın 10 gününe Sakha Respublika'nın bastığı prezidenti Mikhail Fyodoroviç Nikolayev kıyağının Sakha Respublika'nın kadırları bölümlerine kiyin salayatçının ananar. Bu kiyin ağayak sılından departament bolgudugar direktöründen ülelerdi. Departament duhatçı kömötünen Sakha serine olarak kiyin yörektehalarıgar. Angliyaga, Amerika kolbahuktar saatlarıgar, Tursiyaga, Kıtayga, ona da atın saydılar doydularga yörenler kıhtanlıklara. Bilgin tas doydularga onunla kiyin koratlarga kadırları yöreti ütü tümükteğe bildiler. Departament salaldatından yörenme detçatlar Sakha serin saydıların tohugar üreli hamsı sızcallara elbeğeter. Matvey Vasilyevich Rusya uçunaylara betke bilirler, onunla onu gerehebilirler. Ol kurduk Matvey Vasilyevich Sankt-Peterburg, Petrovskay'da Navuka, onunla İskustva Akademiyetin Mikhail Vasilyevich Lomonosov adından biremiyetin laureatı. Rigata'ga aviasyonda üniversitet boçotta doktora. Gertsen adından Rusya Pedagogika Üniversiteti'nin yöregaliga boçotta doktora. Ural'lağı Yuridiska Akademiya uçuğuna seviyetin boçotta çilene bolbuda. 1999 yıllarga Provisti Bersidatili'nin Sovyatçı'ndan ananan salgı Sankt-Peterburg'a Sakha senin Bersidatili'nin salayatçı'ndan ütüye sovastağıtı ülelen Sankt-Peterburg Porat Petrovska okrugun boçotta gражданина bolbuda. Sakha seliger Matvey Vasilyevich Muchin'i bilbet istemetak ki bir tağayak bolukta. Norotun tuğugar oğurbuta, tukputa, ügüs,
südü olaqattар kere keskillahtar. Gündü Matei Vasilyevich, bağırabıt olağan kergiz bile günüger jolu sorgunu, çegen dorobiyanı, korsun hodur bulguribbat sanağını, oğulların siyenlerin çuva saymak bile canın ıtıktabıllara, taptallara, isken sihanlara yürügün yükselttinler, yürütün bugulduk, orbuyar olaq yürüger ederdiye çimlahtik, üleli, kansı, barcam bunarağatçılı sırıkken bağa sana bastığın, ütüye sana üdümenin geldevi. Kubastабылла Матвей Васильевич Мучыны агарда диригер сынаган грабыт, меңа хаңаласылуын бағылығын Николай Прокопьевич Старостины. Kubastабылла Матвей Васильевич бүгін әйге өрігейдер өблегетінен меңа хаңалас орыйона социальный кейінігер майабатығар иккис күбәһәхтәре һәмбик була турар. Бүген ән күн бастыган аргараттан бу музей битигәр беге ән үш кинигән чырактагыңа кыттынылыбыт. Күдик таны ән олагын олус бу өрхан кемгә огыс ахана аспыта. Оны тен мен олакка жулурун үйрәккә таптыгын олыбыра барыбытыгар қолыбыр болаған, онна тәті бән дінің білейін көрейін, историяны араңалдырын, бейітіне барыбытын олығын ден соқтырар. Тоқтияқа мен әттен ең бәйіғін спорт мастары бөйітінен атаған өтігар, қайы харыққа болуын, бәйін кәмгер олыс көқтақтық, сақа жонын әргетін үйеленер кәмгер мағыдаңы болуын, аттата кейі болаған, оннаттан бұл спортивный туғын әдір асқыттан әйеға өйкі қанағар керен тоқпар үлі қамнаскар әйеға олығын үрітін күйіс көмі болығы деуті білетік көстір дейін әтебін. Ән әтебет бейі бұл мән қама сұрғына 15 жыллаққа Санкт-Петербурга олырыр сақаларға анан Үхөх ұтын тұрабыт, онна ән почетный үтжік болан, онна тәресіге бейе кәме күйіс кәме бол бұтын, ол кәмге тұн бейе халалтатта олыстен әйгіттен үсі түгіл шығын мақтаян, ән бейе қабары бұтығар бұл Санкт-Петербургға бән дейшіне олған экскурсия марандыраған бір күнге, ол экскурсиян қолығыра бейе бүгінгі күнге үбітіған арды олық күшке кирен. Бәккеден үшөйдік кәпсән. Әйген бұл Санкт-Петербургы үліләгі кәмгер төхілі ағылбақ кеге үтігілерін, уастырын бей илі қарақпытынан көрдік бүт. Оннаттан бұл мұсту үхіқ кәмегер арас тағымнақ ұлықан ветераннар, учонайдар, мұстаннар әйген олыстен ағат біләбеттірітті бейене көріп бүтті. Өсі түгіліктен әтеметі бұл en chatin Tatiana Mateyevna tan bu manna kalan olarak bihe Tatiana Mateyevna'dan kitta bakkaltahan bu usputtu var. Uleri hijabut kene men kanalsoriyonun kuratörü bolar, kasemehil ustata hin balayamehil bolla men onnatan bu kene respublika tahamar ülelin tokaremiye men bu hanattan tehtahpin ebehetilne tawliyeterken kene Oluşcan uluğun gar olus güçler patriotnan ve ılınabı büyüğü oryan halattata onattan inniketin dağanatta kelimeye bir yakıt güç köme olan sübema biyeren bu imenna bu büyüğü künge tıqa haystuvata ırkan sala ölbaq olar yıllar kildiler olar yıllarga olaqqa killerliğe bu qaz bittiğine helek bağlıqtara diretteli bir salayatçılara bu Tatiana Mateyevna üleli halayat ministerstve tatlı bir yaka olağan köşkeme bolu diye halkı erenevi. Ona ten bu Tatiana Mateyevna kutuk oğulları yitengen oğlatların oğlun kırgıtların bugün günge Norokka haysbatın arasalatı üleli kamsa hikaları tanımak gibi tuttu. Tanı sama şürün yana var şey dehinden bu hem bir ki kadlık var erkeğe bu tattallah doğru olar. Elene Twitter'ın alayına
Yol bolak kututan ottan bäbäten öýsen bары kayıskaga ede en setihilerin eme büyükte bu elene düğünne ütüete diyem insan alıyor. Ondan yaha bu ispinge hiraktallardaga gadda horugo yaha durugu yeni bagaran turan etenge bolunu öşe dagаны salkı he oğlak kutuga öçattar kutuga bu bir yaha bugünü kölgene öçattarga havayaçılarga küs köme seniye veren sübema bola hediye kıtyen erenen turan sebekki jobbatununna o gadda horuk butun onun elene Dimitri'nin kitta iki hekimleştiğimizin bir hemen hatta ne hatta büyük onu tebalak dediğim Allah. Ona devam edin bu hatın. За вклад в дело реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи наградить почетным знаком имени Федора Кузьмича Попова «Сердце патриота» Мучина Матвея Васильевича. У вас слова Николай Прокопьевич, Павел Данилович, залга тирен олар гутуяртындырып. Әгәрдә тыл әтәйләргә сынаган гырабыт, Саха Республикатын эл төмен государственный муньяган Сиригерон аграрная политика Российский комитетин председателин Андрей Михайлович Находкины, Өтчат жалаларга физической культурага он спорт Российский комитетин председателин Михаил Дмитриевич Гуляевы, председатель Собиячкин Юрий Петрович Баишевы. Уважаемый Николай Прокопьевич, нехилеттер, агавалыктара, депутаттар, ыңырлар агеттер, уважаемый Матвей Васильевич. Бастатан туран бүгүн бу ытыллар үйрүләк түгәннән тоханан бир дөллактар бүгүн. Терәвит улуспут терәвит күнүнән 91 сылын толбутнан бука баргытын этитек истенек әгәрделекин барыбын. Улуспут терәллебет үтүе түгәнен Николай Прокопьевич битен курдук беһи кустап баракалар. Бир дөллактар мустаммат bir кен туттар кевит Владимир Петрович Ларионов академик пыт памятниклер мустан себекки жөрбетен урдубут этиллибитен курдук кини баха терәвит күнә Матвей Васильевич бүгүн терәвит күнә. Ватанан хәдәр бу үтө биремага беһи кен туттар жөнөр бу терәвиттернән беге хүрдән үерәбит. Матвей Васильевич bu республика örünen bilbek ki soğuk olacağım. Doğru tekrar bu Hunsallarga Matvey Vasilyevich ulus yeger ülelen gömün serketin ütüyor maktalın kılan hürdet taharlakta ülelen Respublika bir uluhan salayıştı olan ülen takıldı. Respublika tahamlar üleli hegen правительство hükümeti presidentinden ona bu kadrları bilimler departament Хаlayachita bola hajan Матвей Васильевич bu nauka kayıskatlar elbette кандидатская докторская званиялары комиссияларга onu tahanan beyder içatlar bit. Üyler eder kölene bit üyere kalan bu respublika tuhalak jönler bolallargar hürde albak ülenen oran jonga sergaya kömelespide. Onottan mehna var bu İçeri hem olbakka kim Matvey Vasilyevich jonga herga üçüesine ağalı kıhamyeta barata kecek tümülden Matvey Vasilyevich hürde maktallah kahe elbahken etiyah bumarım. Onottan Matvey Vasilyevich hürde bu
кең білелі феноменальный памятта қадмық спортсмен қадмық олимпиада қасыллаққа қас секунденен доли секунды тие сүйрен кәлбетін үлті көрдігінің бартын біле. Бәйті спортсмен болан кәдек интерерген, онна қайар спорттығар текіттігіден әттілер, оны тағынан үліхет болан, сылайчы боланларын бұл қайар сайды республикаға, Саха республикадан сборная командатын тренері, өтеләк тренер Пал Палаш Харитоновы қытары постоянно алтыған кені оларуғар бәйтігер үрді олыған көменің орында. Онан спорт сайдетігер бұл Матео Сешеме олыған көмелек өтеләк кен. Оннаттан ұбайбытын бе бұл Якутска қораққа бар Владимир Петрович Ларионов атынан дойды шедеме бұл бір дойдылақтарын қораққа бар жонлар аттарыттан мен бұл өргөйдәк юбилейгінен итедік істенік әғаділепін бағарауын. Самый главное бе бағарар біткен тон әйеға чәген чепті дұруя әргетші барыта әйгін тұла үтчаттарын сенлерін, қос сенлерін бары атақтырғар тұран үліхет болан әйеға мақталлара, тапталлара ұлата тұрдынген. Ал көбіт, Матео Сиш. Уважаемый Николай Прокофьевич, уважаемый нехилек бағалықтара, депутаттар, өтіктабыллах, дирин өтіктабыллах Матео Васильевич, әйгітіне барығытын бұл улус түріттеммете 91 жылынан депутаттар аттырыттан, оны бәйім халайар комитетім атыттан, итетік істенлік әдейдің олды. Мәға олас атырар бастақы Адойду Себескі өйіз героя Федор Кузьмич Поповынан, атырар бастықы Сирийский үлі героя Афанасий Степановынан, атырар бастықы академигінен Владимир Петрович Ларионовынан. Онна датыттар. Onun мәгәләр құру қайыр бүлер. Онтан бүгін честер кейбет күджік бұл Матео Васильевич ровно мәңә қаңалағы тұрғырдар, оны мәңә қаңалас атын қолын әмие үрдік республика үрдінен білдерер ұлыған салаятчыны беген честер. Беге Матео Васильевич халаятчы бұйырның білебет, онына кені оңырбыт үтелерін бүгін түрәбі күнігер әғаттелен тұран кәпшеқін бағады. Бұл қолыбырақ 90 жылларға хамай ұсты ғарахан өп қатшы ғуы қәмегер. Хаңа департамент халаятчыда болан тұран. Правительство председатель холбиячыда болан тұран. Отчытауғы хаңа тәрелер артистической культура институтun tədəhliger şümken ulahan üyeler. Onunla uçtuk kemge kadir belemnehine ardas bu kiyere koratlarından bol bakka tas doydulan ulahan programı ülelehine bu Respublika Halatının mehibimi ılınlaran olan inlik programını ılan Mateo Vasilis Süddat Küske ülepitin barı bilagip Onunla bilememek kadırlar bileğini Respublika'ya kadar hürdek tuhalaktık şeyde öyle değildirler. Ben Çorapçı İnstitut'un teriyerken ben hürdek bak utarsızını görsürdüm. Onunla Mateo Vasilis departament halayatçıda onunla pravительство Берсетен холбиятчыда bu olan duran oluk küske onunla ödüyen öyabit ütüyle. Oli Mateo Vasilis'e bugün bu terabik günüger Юбилейгер олақ мақтанан тұран мақталбын жон норота тұтығар ейтінердің оңылда. Матео Васильевич спортсмен бұйытынан еті Юрий Петрович әтті. Манна баллағына мен билет еметі, кандидат мастера спорта дед. Хевеске кемға қайырға мастері толыруын ағы ұстық еті. Онна ота білгінді ұстық қайырға олсайынан. Onunla tühede oğan güreğte istekine master'ın aksanı diyekte, master'ın aksanı diyekte bastataksana,
ondan hücüyen kategoriyete diyekte. Matey Vasilyevich Magadağ'ına Şerefsizkey Kürektehi'ge masterı dolar budun kendine Şerefsizkey kategoriyala hücüyen sana diyekke onu ılbata. Ona master olur o cinne. Matey Vasilyevich bu bilgin hakalar bihigi sürkağa atırabıt üçüy grupalakpıt, Arasiya kısvapıt. Onu erdetten Irak'ı körün, öyden, tolkuydan, bu Kıtayga Pekin'e diyen sırka grupatın belimnehenge beyte kapseten oluqtabıt ütüyle. Onun ballağına Matey Vasilyevich iti aras kayısqa barıtıgar ütüyetelbə. Onun ben bugün tuhanan bu ulus bağlığa ulus munyan bir siyate varına onu deputatlar var bitne tiyatbin bağırabın. Kihi kolgura orbut ütüyete sığınalmıqtaq. Olihin gördüğümete bu mehanalı satıttan Matey Vasilyevich Vaçot, Respublika Vaçot'tan birizden yine akka tüyerer bitiger. Kihi bilin Matey Vasilyevich Respublikanske Komisiyetin çiğnemin ol bu gitme gördüğüm. İçintiyeten duran Matey Vasilievich Doruğuyenu, Jolu Horgunu bağırabın. Bu Tatyana Mateyevna kurduk.Üşüyalayatçıları Respublika'ya bıraktığım bir maktanabın. Onunla Jolluqtuk, üçeyli olur bağırabın. Василий Николай Прокопьевич, Павел Данилович, күнді нәйлек бағылықтара, район депутаттара, бүгін манна юрилах күнге мұстуыт общественность, бейі обжеттарбыт, барағардыларға әме долгиян, іс сұрақ біттен, кен тұттан тұран, ұлыспы түрәбі күннен, олыны 10 күнігер, Владимир Петрович Лоруянов, Türəbi gündən, onda bugün 11 günüger beye tıktır bayıbet Matey Vasilyevich türəbi günlerinden ititik istimlik ağırdarıyıbın görürler. İtitik istimlik ağırdarıyıbın bugün bu örgü günge məğanılas sağma üddük muğutur nağaratıdın ılbıt bir döydülağtar bütün onunla ulus tuğugar, Respublika tuğugar ürelevit canmutun Oy'daki bu 10 güne olus beyeke uluhan 2 dögül soltalak gün diyen össü dögül toğulan belirten edebin. Matey Vasilyevich belki yine bir bolaklıktan bilebit miniyem bataratta törüttek olan iyevine aymaktarın bataralar bolanlar gün bugünler diyeri nehliyeger olus iş süratını yolcar ola beter bugün itetilli ve hidret salgan sayınlaran ettekke türevit türbetitte hağalan türevit uluğun onunla türevit Respubliketin oluq iş süratten taptır onunla iş süratten küm bugünüge diyeri bakı olsağın bugün tuğra olur diyeri iş süratten kömülüğe hılcar bir tarbakka batır bir dödülakbıt ötüktür vastır kündü gehebip olur. O ağırdas patriotizm erediyen tığından sava bıragan sığınalanmat, kini biligin batırın ehliyeger, onunla mehava suluhugar, saha baran Respublikeni, kim tığ kayısılatıgar, norot kayısını salatıgar, kanlı muğudu setihileri dispiten, kim kaya ütçat, kaya jönserge sıcanları boğulların, kanlı giroy, kasıllahı kanına, Korsun bühün orbutun, bu kabarıtın onunla Respublika istoretin, Bahtaratın, Uğun istoretin tuhunan ete de var bakın. Baratına aktarabilir onunla, ha mesulüne onu canğa tiyerler, bihi çatar biter, kepsi tiyerler diye. Üddük, ülehet bühünden, halayır ülahedden, ülehet bühünden Allah hama üddük, profesyonel bühünden bihi, kendini sanalı üdük, onunla bastıkıp prezidentlik, Mikhail Tahgar bilgin dağını hılcan, o çoktan başçadılı, Matey Vasilyevich elbaga sübelabit, übbüt kerdibit, onunla teribit kihi olar. Ya elbaqı sımsak, ağayaktıl minnige sonan
Tösiliger agrarna politika sis komiteti agada hurpun iltumelten berakbitin onna be ejiddatere jibitiger elendi bitiren agame hevekki jobbetin ikken settispitnen jolloqtu kuhunduk össö dorobaydı olurun diyen baga hanatetten tutarabı kömüller. Россия науковарын академиятын Сахасырынягаев федеральный научный институт сотруднигін Саха Республикатын народын қайсылатын үдеулі үләйтін мәңе қағаласы ұғын бачотта гражданинын Александр Алексеевич Пахомовы. Masatan Tuhan Tuhan Tuhanan ötüp mağını bizde dolaktardan ikatınca şüpheli sığınan kelbit sanat sığınan onu ol kemiga bu beygu uskut tövbe günü bileci bitnen Ulanın dolguyan toramın onu bu min haber ulan beytin kühün uğun bilemetin onunla öğün anlatın besivit materyalist muşin yübleyinden ulanın yeğen koyan tuan dolguyan tuan eğer dükümle. Kihini günah. Min haber materyalist muşin oluşlu hanı olurlar ki. Çünkü tavsiye sağlamlıkla katıman aklına askıttan kurduk. Yeni aklına konsol köylerden bu vatanın reyti bir materyalist bakı hedefleri. Ondan ıla bu ruhuna göz dönsüz bağlı. Altı sohbet. Bana gözden hasta oğla bağlı. Onun için kiyaka yılkanı ben mene onsu bakın yılkanın olakınca hakkın öyle analak tokuyda canlı kihinin alır. O materyalist eti sapkos bakın hedeflerden altı hamut. O başangı diyorsun miyaka ülebitten havalan eterge değil bu nauka ekonomiste nauka doktor buluba. Kıta departamentinin kini min kıta doğat bihersen kini kaçırın tölen kömüşkenin to. Bunun kihili kaçtıva kiyaka haka jonlarını jonga hekiyatana bilder ettiği var. Materyalist min üst tahımnak ki bu hütnahın alındı. Materyalist sami kalanı şöyle kaçtota kihili yani. Hamur kaçtıva. Kihili kaçtota materyalist hamur eti sanalığın diyen doktor yetin noktan Allah pastayan bir yetin kütte icahcan icahcıda. Etiyen hamekalarını bu ciheter genel sıhhana. Oğullar sıhhana. Bu kihili. Etiyen tergenin canının itibarattan piçerde tiye ilten bir icahcıda. Bu karşısında canın herkesin vadatın canın herkesin ıtıktan pastayan kömürlen ini kömür cihat. İkinin materyalist şahsı kihiydi. İçeride kurduk. Böyle ondan tıkınca oğunu yöneten, hayırlaran, inike keskilen, o da şükürlü saydıklar materyalist ilişkileri kalata oluçu. Allah şu vakit kendi kurduk tahımnak olan, kendi kurduk yaktak olan, ensiklopedist bilgiler olan, kendi kurduktan karşı tutan üçü gayret olan iki cihalan olduğuna. Mekabimiz Nikolayev Allah süs patak. Materyalist ütürlete çakşı dağını verirler kanalına. Ühüz tanım bu kihide. Kihiler kihi. Kötü ki bugün materyalist yübreyge meğer kanala saktığı var. Öyle analar canlı varta gelen, bu deputatları gelenler, halalta gelen, Camusya gibi hölyaktı gördüler kötüler. Ağayak iki konukta ata, üç konukta ata, radyodan o şarkı bekledi materyalist buna. Yanasını yürü kötü baba. Bu menega doyutur tarım törel günün biletiyle bu meki karşı sortan tuttu. Joku seni bir hesap deliyakta onunla hananın üstüne hallalık tutettiğini özellikle.
Manlı bütünle ten astapına bana tutak olan aldı hep diye. Yokusa yemek yapıtınlardı. Onun için kihiler kihi motivasyon. Bütün üst ulağın gödebilirge olak şu okey etti. Onun da bir unikaliniz bu şey hep diye. Unikaliniz bu şey de bir yayın atmak bastır. İşte mağanda kılakka bazılarını şette diye hep diye. Bu pakko bir tane işkiren bağlı bağız. Demek hapko diye işkiren bağlı bağız. Pakko bir tane muçi motivasyon. Konsolda bir tane pokoma Alexander. Pakko bir tane yugolikal maçıda. Bu sokpostan hep diye. Sakar Respublika'nın bastayarını gösteritelerinden üst gibi boğulur. Bastadan turan Sankt Petersburg'a bastayarını gösteriteler Sakar Respublika'nın polisinin kolbuyu açı gösteritilen bağlar iskrevin kendilerdi. Kendi kanitten Mateo Vasilievich Muşin diyen bastayarını gösteriteler onunla Sakar Respublika'nın polisinin gösteritilen kolbuyu açılan ülelerde. Onun bu milyon bu konsolda Lenin altından konsolda bu motivasyon şu yüzden kemiğer, kütün çeviyesi lakastılar mıgen, Moskva'a ve Şii Prezidenti'nin bastayarını gösteritelerinden Sakar Respublika'nın polisinin bastı olup bir açılan anan bir sokpostan hep üst bastayarını gösteritiler. İşte tabansı kutu bayıpı birine bıraktılar. Onların bayımı İvanikaz maçıta ve bir onunla keliyen bağlıların hep. Kayda baranalık bu değil. Doyduktan gittiği beştir ki İvanikaz maçıta gölgüler kalden kaldan. Yine hibeşte bu doyduktan gittiği üç şeyle haccalı can öptü. Oğlu bayım hibeşten başarılı bir gittiği haccalı. Mantık ya onun bayıpası cevakalar da buna ama yokta. Onunca doğatörülük bu unikaliniz bu şey. Dine sevkoda çok da kireklinse. Böyle anlattı sokposta bu onun hep. Çok olduğunu hevestir. Üst bir sokposta inşallah eşlik ediyorlar. Üçüncü yıl olmak. Onun canı bu motivasyon şakçı. İki üst kategoriya kişi gibi kuvvetten karşı hep bir ondan. Oldulanlık aslında dolguyan onunla olsuzluk duygun. Bu ilerine tepkiler bir şey oldular. Bir tepki diyen ödültü diyelim. Yine kadar. Ülkeden diyelim. Pastayarını gösterisi jubileye, motivasyon betin jubileye. Bu olarak hep ülkeden demeye, atın ülkeden demeye diyen komünizm hakkında ciğerleri diyen gösterir pastayarını. Onu ciğer hakalı şey bütün nakbidetin günü sımaktan yolun etin vaatlardan et şey diyor zaten. Ne kadar? Beyeti olukta var. Onu diye ki nihal öldükten hüccan, Anton Aslınan, Anton Körsömüt, Anton diyen yılı kösüyüge ediyor. Ya da o motivasyon işkiydi ona üniversitelerde halalta diyen eten tığından keçiden badağına anayı musabat olan. O keretten cebiyor ol, tabağa kalbı yönü bir hicret ettiği. İndiler de oldu. Motivasyon işkenlikti. Bu bayıl bastan sağlıdır. Ondan cebiyor ol, onun geçi geçlerdi. Ondan yurttaklı tatlı rahmet olan yurtlarda var dolar. Onun Allah'ın unikalini ki, hekimin tabağının güle, Mikhail Dimitrievич'ten şuraya bir deputatta akbut etti. Şuraya çıtan tabii adı kapşate değil. Motivasyon işkayda kınıyor komünist bitir. İki, bu konuşma kolu ki, mehnet epet, Mikhail Dimitrievич okutta şey halayatçı, iyi de buyurtunan, halayatçı da buyurtunan, ület de buyurtunan, motivasyon iş muşunu bugün hep diye, bir doyduğu bu uluslu tarafı günügar, jubileyigar, bana mustukçu, kayan dağını al kanun, motivasyon iş muşun, karıştıkların başı attar, gazetini bolarak, olak da soğuk onun bile de yakayın. Yallah Alhamdulillah bu motivasyon iş kalktım anlı diye, kutuharsız yakayın, Allah'ın gibi maksal, onu tabi yolukla, artıktan bir evi takatıyla yakıt, belakta yakıt, onunla atının yok uskaya bir evi tuskayını görsene adı diye. Mengakamau Subuha Municipalnya Rioni Elektrik Bahaliktaran Akartan yang berbetul eder, Bahtera Mihilega Municipalnya Terigi Bahaluga, Ivan Nikolaevich Matveyev. Estağfurullah, bir duygularım. Bu günü yürürlük günü dolgun turan egine baragıdın bu yıl 2000 hübeyi yılının belirlediğinden ona
Владимир Петрович Ларионов төрәү күннән улуспут күненнән баргытын итедестинең адилибин көңелдән. Областовулах Матвей Васильевич әйген бу бадыра нәһилеген жалтата, бадыра нәһилеген олуқтоқтыры, нәһилек депутаттары өрөгөйдәк үблегенен итедестинең адилибит. Оннан бу Әтилдебет тылларға бартыгар көттіғабыд, сетелерден бұл бағдыралықтақтары бары кен тұттабыд. Онына мәң қалысылуын электрін бағыттара еген діріндік бұдықтыр бір дөйділақпытын арты тұру дойдуға кәріне түйіне үкшеті күн сенің көбөдің ағуын сылын сыла толбұт ұтық күнгінен іс жүрақтан әтілдер ерақ алғыз тыл жеттәқ өтөе сынағаттан ағылар аяғас ағардырдың тәрдебет ұритуыт айқаллығыт. Төсерин үлэһет жонун оғото олоққор көрсүйіт ырғаттары Туян әлбәқтек үлаға әлден күн бүгін ұлыстың республикабытын инеге көнге тағарбыт өтіктер сылайчылық болған. Түс олығын өте қолабыра бай білейін көрейін. Үтімен сетихилерін әдер көліне өйләқ. Әркәй болдың кескілләқ солға мәлже ұңыры ұғыя тұрықтың. Үгіз сылларға чеген чебдек тұрғу, сақылы саяға сананы обат ұйғы бұяңы ішірақтен мағарауыт, ұру қан жонын ұруынан ұғын өйлен аймақ біле жонын айқалынан алғыста олықтан өйнақтарын үтетінен өйре дая сылыт дауыттырын доғылынан жоллақ бол. Ұрутын сыртық сана өйрі оны әрі жөлдерістінден баға сана ұтмастығыны алғыспыт үтетін тәрдәуіт. Мәң қаласылуғын нәйлектерін бағылықтыра. Онда бұл ғырақы бәует сәмәқ бәлбіліқтің тұттырауыт. Онда бұл жүребіт сылынан әвәстен, онда үргіттен үбілігінен бұл бейге Герой Федор Кузьмич Попов Хаққос атынан нәйлек бағылықтыра бары сөбәліған барамыд. Бұл әме үбілігінен адылан тұран бұл сертификат ұбаға тұттырауыт, онатын бұл ағырдәне тұттырабын көңілі. Meni xanalsızlığa Müslümanlar yönler taharlattın üledir, aras kayıp kalap sağlıklar salayatçılar atarsan, eğer de çok eker, meni xanalsızlığın yüreğelitin sağlıkların salayatçıda, Irina Vasilyevna Çerkaşina. Бастығында бүгінгі тәрәйін барқыттылақтыра, бір дойдулақтар бүт, әйгені барғытын бүгінгі бігі долғытулақ, тапталлақ ұлыспыт түрәбік күнінен итетік істінек ағырдары бүкімілден. Әйяқа бағарауын барғытығар әтенге болуну, тағырыла күләні, тұрубу, оны тұскулу. Оны бігі бары ұвасты, ұтықтыр, мәң қағылас жона әргеті, общественныға, Арас көліне салаятчылар, тумус туттар кихебет, қолобыр оңыстар кихебет, Матвей Васильевич өріләқ, өргөйдәқ, ағуансыллақ, үбілейінен бігі мәңғас ұлығын управленияларын, начальниктарын адыттан итетік істенек ағырдәне бүкімілдер. Матвей Васильевич тұғынан өтіргі бары білебет, Кені үләтін бейсүлдән сәргейбет, бейхерейбет, онына қолыбыр оңыстауыд. Әтелдебетін күрдік кені кіріс аға, сәрі ғырсылларғар ағын, аңарда сияға етілден, кірі әрдәттен үләға қамнасқа мектелден, ұлыған жоннордың тәңе үләлән қамсан, онына біліге, көргіге, сырдыққа, олыс тардығар, инігер сылдақ, сорықтақ болан, үйеренен, Туйгунлuk öğrenen, ona beyde kradaten sıkı fotu, общественный ülağa sürdək aktivnay,
спортсмен болан бу билгүн келем биһиги улуспетинигер маннык үлелен камсан маннык үнен сайдан тахсан биэха бу тиестене олар диэн этиэхтин магарабын. Бүгүн наха чейтерэхиннер болулар биһага бүгүн биһи маан сассырда Матвей Васильевич кинигетин жылкам керехеттереден кинигетин презентациятыгар хырттыбыт олус истиңнек бихирахтик онна киһиэхин ха элбагай биерер үеретер терехин болла диэн этиэхтин магарабын. Манна кини олар хүттään арыллан урукку биргеллээбит дьоннорун кини нәүлелээбит бу биһи салаячылар бүтүн олох бараларын аттарын аттаталан кини биһи республика өтөрө булбакка бүтүн Россия андойду халаячыларын кытта теңне алтыхан ханны сыллака ханна сылдыбыттарын олар аттарга столларга тох бар омук халаячыларга кие бартын бүгүн аттан отон сөхтөбө диэтин баарабын урукты билеритим онна тиди феноменальная памяттен олох киһи сөҕөр. Онна оттон бу үөрэгри салаатыгар, үөрэгри сайдытыгар наха улахан кылааты киллербитин биһиги педагогический общественность олус күскэ онна улаханнык сыаналыйбыт. Кини тиэтилибитин курдук көңүлөс тоотыгар физика чуталарын лейиригер дагыны онна салаатчылыгыттан тиэтилибитин курдук алыскы ортос кулатыгар кини олох күскэ эдер бу ыччат сырден үлелен өвүн ханаатын бартын ууран мантан кини улахан өтү сагламы тенен тяхын барабын ол курдук манна кини бу дихаленияни төрөкүттери оголору общественныгы барын түмен төлбө үлетин республикага амбастыгынан сагаларды. Ол кенттен мега хамасы бу бәйбит бихил успутугар бу опыттар ханан иккихинен алктаахтар хагалааттары. Вот та күстагаламыта онна республикага бу опыт кемни тарканан билигин биги республикабыт эре болбакка Россияга бу үле төлбө үлете олох кыгын ылдар онна отчуларга бу колобра төлбө халаачыдарын барта учуталлар үлелебиттереди. Бу учуталлар бу нехерени кытта үлелен бу нехелектер сайдыларга эмне бәлерин клаттарын киллептеригер бириңеңе бирге теңге үлелебитигер олуп урбут бу төлбө үлете бола беритехин барыбы. Онна бу еге успутугар салаячы быгынан өли хиджан бир хамы улахан программаны хоруйбут кихинен бинемге кинена аттыбын үтчат 2 тыгынча ден программа хорулдубута. Бу программа элбэх үленен, онна элбэх капсетинен таксыбыта онна программа улаха кирен эмне бу программа бүтүн республикага тарканан билиңеңе биребили ыларга ылар. Бу программа сахлытнан биэка мэкескиле ген программа күнбүңеңе эссө эмне кенен байытылдан үлели турар. Департамент отоки кадрлары белән департаментга этилигне хөбдә хаммайты улахан леметинне улдан биге саха бу сенин үтчаттара андойду бу унатын Россия расмынтыгар саңа иделерге баран веренендер биги республика булса гитлер улус улахан кылаты хибригин даганы киллере хыдалар. Онаты биге Аллах кен тута кыбы биге бу саха сенин бастык президенты Михаил Ефимович Николаев Олох тәңе ижәһәдер отон советнига Олох биргеткен алтыхан мандык үлелен кәлбиттере кинене бурдык иджә советник быһдан ижәһәҗүтә дагыны нахалыхан итер. Ол ин бу билин кәҗәк биге республикага бачотта гражданина болар ген Олох каян нада диһамыбын онна бирет якын барабын бу тух отчыларга бу мага матиосич бәйтеп бите школалар, орта школа ден, иккеле школа бар, моя школата онна төмүлү школата гары бен сетте выпускник бүтәбип баланы кини соотогон бу үрүн көмес медалинен бүтерели хитиспит, онна отчолорго бу медали ылбыт выпускник биги отчога Советский Союз бары муннугар бар бу университеттерге үрдүк өрөккаларгар буха кирер күтөккө алар. Onu Матвей Васильевич бәйті тұғынан солдан істе, бәйті принциптағы отчылырғы білден школа, производство, бұл стені денге өсті бәйті үңірі тағарам производствоға білгі тақыбытане түрдәқ әлбәғатер. Onun че Матвей Васильевич бұл білген бұл салайыр үліға үләлі сүрдер бары салаятчылар
Eyinen kem tutabıt, nahalba kolaburu olabıt. Onna ton ayitten össü dağına elbette ki öğrenir. Gene yapın barabın, ondan össü dağına bu oluk ühegar hılcanın ülele kamsa. Ay tut onna den bu canın sevgen oğlarun diye kergenin otutuvar. Oluz jawlaqtık, dorovaydık, uhumluk olarlar barabın. Kene genduran bu ağarda hukukun, onna sertifikatın tutarabın kemiden. Сахар Республикасының президентінің кадрлары өретері білімдер орнына Автора Суралар департаменті Матвей Васильевич Салаянова күткенегері Сахар Селиптен Россия кейін қораттырығары үгіз ақсанына сақа олары үлдік өрәп көләтігері өреметтірі. Күнді Матвей Васильевич бүгінгі үргөйдәқтер әхмет бұқабары күттілақтыра балғым тобытын экрандеки урухайын. Эхеxe agardelerin terdeller департаментнеге арасылларга öğrenmeyet bihi выпускниктар быт. Дорогой Матвей Васильевич, я вас искренне поздравляю с юбилейной датой. Желаю здоровья, желаю успехов. И, пожалуйста, продолжайте общаться с нами, чтобы мы с вами действительно дальше могли сделать что-то еще полезное. Спасибо, всего вам хорошего. Аталарыспын истинlik ağırdeliyim. Etideten turabın Матвей Васильевичкеüşüyere bağırabın. Norobay boğuldun. Cekergenin olağa paratetayına boğuldun. Матвей Васильевич, egin bu юбилейгинен итетик истинlik ağırdeliyim. Kuruk çel Norobay boğ. Allah Матвей Васильевич, ağal oğlum, nastavniyem. Егин bu ağın saskın tuğlar, bütün manı üveygenin idetik istemlik ağırdeliyim. Gerellak tüğlün, Elena Dimitrievna'lın eşe dağılmanı gerçimine aktik. Küle üyere, dinliki gerellaktik. Oğunluk, yolluqtuk, oğurluklar bağırım. Я хочу пожелать дорогому Матвею Васильевичу, своему учителю, наставнику, долгих лет жизни, здоровья, оптимизма и, конечно, неиссякаемой энергии. Матвей Васильевичке бейтигер кергенигер олоргар сеннигер бугары үйрөнү да болоттан мактал тердебит уна багарабыт дурубияны бастатан туран он активный олору сетихилери бары түйүнү багарат. Уважаемый Матвей Васильевич, я поздравляю вас с юбилеем. Хочется найти такие слова, которые бы полностью отразили мою благодарность и восхищение вашим стратегическим мышлением и организацией такого департамента, такого коллектива, которые повлияли на жизнь многих тысяч людей. Вассаллах, Матвей Васильевич, Эгин юбилейда коммунян Иркутской студентларын землячестволарын аттырыпты. Ититик истигнер ардалектің барығы. Кытамы здоровьяны, диаркадаңер, жолу орбыны, тоқ бар бүтөні. Ән ütüğünü orbutun oğları üretken bitin, bir ırak bitir, bir dua bıtır, kuluk var, bir konuk sanı, akta, manılı, kıddavıt, olayın bütüğü kehibit, bir ağabıt, Матвей Васильевич, çok var bütüğünü var, юбилей gider. От всей души желаю уважаемому Матвею Васильевичу крепкого здоровья, успехов, его многогранной работе, счастья и благополучия родным и близким. Лаханны долгуем туран, үйрен көтен, мен наставникпын, учуталпын, доғырпын, Матвей Васильевичым, ауын юбилейда саскынан әғадделейбін. Жеген чәрдік дорогуяны, мерчи үйері көте сырчаркар бағарабын. Матвей Васильевич әйеқі бей мақталбыт мұрасы. Бұл үйрелі күбірейгінен итестін ағаттығын тіреттігін дұрубай болып, жаллақ болып, оғын алақтақ болып. Барыта үтері болып, ағарды. Күнде Матвей Васильевич әйін Владимир Юнскай атынан Саха театрыгар үлелейін жарып,
Deniz gölüne şirkinişten artarıktan Ağoğan haskın tuğbut ölümüydü Bede gününden mahkanan duran ikitik istemini ağabdelibit. Matvey Vasilyevich'ka Urul! Arka! Urul! Arka! Urul! Arka! 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 Ubastır, ıtıktır, tunustuttar kehibidin, taybıtın Matvey Vasilyev'ı jogu ıtık saskının, ağın saskın tuntaçut olargının ititek istingnik isürapeditten ağabdelibit. Serin çentik duruyanı eşe de ohun aynılar Koloğu bağıraptı. Матвеевичка, самое главное, это день здоровья. Нагород, мутан, там дорож, где амут кениха анагас, сестра, телефоnuga. Keyin семьяның хакерден диктатурга работать. Уважаемый Андрей Васильевич, благодаря вам в 1997 году мы впервые были направлены в Китайскую школу искусств. Сейчас уже являемся наставниками, и 3 выпуска названия представляют нашу республику в России и за рубежом. Спасибо вам большое за ваш бесценный вклад в развитие якутского языка. Поздравляю вас с юбилеем, желаем вам энергии, сил и крепкого здоровья. Матвей Васильевич Мочин аймақтарын оғыларын ақырыттан ағататылы әдер, Саха Республикатын Петен Қайсыватын министрін бастықы Солбиячта Татьяна Матвеевна Осипова. Үтүү күнүнен бастарыллах бир дойдулактарбыт. Бастатан туран Николай Прокопьевич эн сирегинен беги меңе хаңалас улуун үлехит жонун улуспут күнү төрөбү күнүнен игидик истеңник туз бэм аттыттан тык хайстуатын министерствотун аттыттан эгарделибин. Этилдерин курдут беги меңе хаңалас улуун чулуу үлехит жоно сергете үйе тухары үлехиттеринен корсуннарынан кодуттарынан билдерлер. Ол курдук ити аңардас беги турбук болбатах. Меңе хаңалас улуғын кені сетихиетін сайтытын сударственный статистика әме бігергедер. Ол күрдік. Улухан төх хайстватын улустарыттан bir бедім улуғынан беге улуспық болар. Күрутын нехленені кітті көрсігуге, бағылықтары кітті көрсігуге мен оны тоғылан етеді. Аспыт сылға меңе хаңалас улуғын оңырым тахарыда 2 миллиард 300 миллион сол ковайттан өрет ағысты. Бу Беге республика бытыга Жокускай корат кенниттен 2 көттөрүү болар. Беге улуспут үйелер юбилейін солугар үттенне, онон бары хуға 9 сылынан Беге улуспут сүйіз сағын көрсі. Народ қайыспатын бары салатыгар, тыға қайыспатыттан сағылан үйелегіреге улухан сетихилер, онна әлбәқ бұланнақ тиектәк бит. Онон қаз бидді олықтақтан, қаз бидді нехелеп салаячытыттан, депутаттардан, қаз бидді бұл беге коратта сирге сырыттар бұд үлелі хиджар жонтан. Беге улуспут инниките, сайтыта, улухан тутулуктағын өйдек тұстақ бұд. Барагытыгар катанақ доробияны, жолы хоргуну, онна Николай Прокопьевич бұл түбіктәқ үліғатыгар сылжаңы тегеге, беге ағабытын Матвей Васильевичі честир, бұл түрәвік күнігер, түрәвік дойдутугар тахараңыр, бұл үгер тәрәхіндері ғорбық күтігер беге же керген атыттан олы сұлықанның долбуян тұран мақтанабыт. Онна бар жонлық істен тұрдақтарына мен мақтал тұрларбын, әдектін бағарабын, әме беге бір дойдулақпыт, нөріктәйін әхінегіттен үйінен тақсан Василий Николаевич Аконечников күйігер, Светлана Васильевна Аконечникова Обутоваға, кені білген гериатрической балыға главный барағының білдер. Кені барастарыгар, коллективыгар барыдыгар, беге иебітін ағытын олық, оғы күрдік көрен үтөрді бүттерігер. Онан де бұл білген ағабыт Светлана Васильевнаға бәтіме білден тұрын олы сұлыған кені өрепті доғытыгар мақталлақ. Онан бұл ұрахан кеміңе Алексей Андреевич манна қанна барын көрбеппін, олық көрдім. Кені ме аспыт сылға коллектива бәйті олы сұлыған ұрахан ете тұрбутуну асты бітте қанада, онан бар жоммут никитен етеннер
ырыга жаңа каптарбакка бары жоллоктук оны дробайтык сылдыякка инден онон беге үрүң анялар битер күн бүгүн олус улаханнык бары мактанып тустакпыт. Она Николай Прокопьевич бу истин өсү даганы хайствотер беге инники ситихиленекпиттен туран беге министр бит Александр Павлович Атласов атыттан эйяха эгерде хургу туттарабын көңүлдө. Элбэх үтүөтүл этилинне, элбэх урукку үлэ хамнас актылынна, онна биһиги тибири истибиппи курдук. Матвей Васильевич биһиги да агабык болбатах, кини элбэх саха сирин ыччатын агата болар. Бары ону дигергеттилер ити Сахамин Миланович тыл этейереме биһиги агабык денетти. Онна өр сылларга Санкт-Петербург курдук улуу культурный кинне bu Bihiги Республика бит представителинен үлеләбите, onun bu gün Bihiги Санкт-Петербургтан олус элбәк телеграмма туттубут. Туттубут телеграмма Саха Сирин үтөләк барахыттан, Кулишкин Юриттан, Зайцева Екатеринаттан, Макарова Галина Маратовнаттан, Николаева Сартановтан, Петрёптер, Кривых, Павловтар, Махначевскайдар, Федоровтар, Романовтар, Джекергеннерин атыттан. Онна Харлампев ООО Альфа-Теритте тутачы үлехетиктен, onu tahanan olus istin эgadde kelle bihi Saha Санкт-Петербург общества президентин атыттан биги агабыт олус истинник саны табарыттан Гаврил Троевтан onu аган итнердин көңүлден ари биремени уямда боллар. Убастабыллах күндү убайбыт Матвей Васильевич. Агугон саскын томточу толбут үйрүләк бүлөгүнен ис үрәкпететтен итетик истеңник әгәддә толларбытын этебит. Багарабыт күн сирек бары үтүөнү керени, доробуяны, жолу соргуну, эн таптыр кергенгер, биһиге жийбитигер, элбактик арыла халажытынан сылах сылгытын этинен ахаппыт, сыла сүйттәк чейнен күндүләбит, элбек ого семей иетигер Елена Дмитриевнага оголоргор сеннергер. Матвей Васильевич, айылгаттан анаммыт аналын, тапталлах күндү иен аган устарыттан берилибит олоққа тапталын. Уәрахаттары туурурга тулуурун, onu mani bilerge beyen ağan isten üyreniyim, eruditsiyem. Üçügü jonu kıtta sıcastahan ılbıt kulturan, manlık uluhan ülehet bolarga kömelöstöğü. Ör sıllarga departament öleli sılcan, onton manna iki tühinçe sette hıllarga, paspret bolanın Leningrad, Sankt-Peterburg studiyenlerigar, aspiranlarga, oloqtağlarga, seri tıl bedelenlerigar, blokadniklarga, töhölöktük kömelöspütün boluy. Seri larahan oloğun açıktağını, sutağını bilbetkeyi etbit bağatıllargın. İz duağattan sığığının bilgin de umnuvattar, bihigi ubastabıllah kırcağastarbıt. Almazniktar, zalatardar, erişniktar, onna da atıttar. Örüydün nahada çügey kemler astıttar gen aktallar, maktanallar, ıdamniyen da ılallar. Onu isten kören kihi uyadıyar. 14 yıl astar da, John maktala süppek, salgı baraniher. Onun bihigi ken tuttadı. Manlık ütüye uluhan obaydaq bıdıttan, oruy aykal, oruy tuskul tılların tiyetlerit. Onu dahanan bir üçüy bağayı tıllarda emiye telegramma kelle, bu Lezgaf atınan Национальный государственный университет ректорыттан Багулевтан. Глубоко уважаемый Матвей Васильевич, вы являетесь уникальным человеком, отдавшим всю свою жизнь науке, служению людям и родине. Вы стояли у истоков создания современной системы подготовки кадров в Якутии для всех сфер экономики республики. Под вашим чутким руководством формировался богатейший опыт сотрудничества республики с ведущими высшими учебными заведениями страны. Сформирована методика набора студентов, их социальной поддержки, содействия в трудоустройстве. Вы внесли огромный вклад в развитие науки, воспитание нового поколения специалистов высокого уровня. Ваша деятельность всегда отличалась активной общественной позицией и отмечена многими высокими наградами. Среди них кавалер Ордена Дружбы, лауреат премии Петровской академии наук и искусств,
за верность России, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства республики, лауреат премии имени Лесгапта. Выражаем вам, Матвей Васильевич, искренние слова признательности за ваш труд и служение на благо развития страны. От всей души крепкого вам здоровья, долголетия, благополучия, добра и счастья. С юбилеем Бакулев. Маннык эме истин тыллардах эварда хорук келді, Герцен атынан университет президенттен Бардовскойтан. Оны bu телеграммалары ағабақ тұттырады көзілер. Онуттан биһиге агабыт туһунан кепсит боллакка оҕо хааспытыттан өйдүөкпүтүттен агабыт оту курутун үлэҕэ хэджар кара асырдаттан киэһэ биһи туйгуппутун кэннекелер ол гынан баран кини ологун тухары иччэ хэджибит философиятын бу төрөбүт дөйдүга тапталы жоңго сэргэҕэ истиң сыһыаны уонна кыаммакка курутун көмөлөһөргө жиннээх чэйинэй ологу олорорго кини биһигини bu oloğun tuharı beyde inerbit, üyerebit bolar. Onun bilgin bu lelihir takka, atın horuk canlar, oluq deyine itaatçılar, ehigi korakı üyeskabit oğular, tıqa hayspatat toq sıhandan boluq kutu idene. Ol günün barın otur bihi manna cammut sergevip barına debit, kurutun tühe dağını ağabıt, soğurunan kotunan sırıttar, bız bullar dağını tığıtıgar, beytin sayılıgar, döydutugar, batarağa taksan, Kara da bilemeğe bollun, bir dağınıkka bollun, sim bir sılcan teyeredi. Bilgin dağını bari bileğe sayın ayı takkan duydudugar sayılır, bilgin bilgini oğulların ere bolbakka siyetlerin emiye kösiriger oluğar sığıyarar. O kurduk kuarat oskolatın oğulların taharan bütünlüğü otların, maskarın, musların, bardın, beylerin cahayarkını üyeleter. Onu dağınan illere asıl oğlatlarıgar Kodurun ottoron bılırın ürekka, örgönleyakka otogustaren bu olattar korat oğulara etteri sinlere delbi ahıldı bıta. Onna olattar ehelerin utumdan emiye sportka küstahtik zarıktan allar. Bir ol bıt sen ol basketbolne komanda kapıtanas kolağa, bir ol futbolne komandaga poluzashitnik, onna bir kara ol bıt kapsağayga madunga zarıktanar. Onutun ulahan siyetler, ulahатtar, üreklerin kim öğrene heccal, kim bütette. Onun cekergen bilgi ağabıt suolun, iyihin, ağabıt üreğen, kurut notun bebitin kıtta itce heccabıtten etebit. Manı öyde dakika bu ağabıt nahal bakın yeni huruyda, onu siyetler kırar daktarına iyilere veyatemeye pedagog kiyipit, onu oğulurgar ehelerin kinigelerin aktarır. Onu bir kara ol ağal oran, bu kilgene aktakını bide takangın oynugun gel sayın. Onluk zadanyalar onu der. Naha doğum kilgene soruyor. Bu der. Onluk kurduk kolabora kör oynu kurduk. Siyotaki bihigi ehebit. Kurutun siyetlerin oğulurun etnik olukka sığınga. Onna jonga hergega üla hamnasta sığınga üyelete heccer. Kündü ağabıt bihigi kalın aymaq düz bas kihite. Bihi bağırı tibi tortu eyyeha hamay kolanlaya kıtanık durubiyanı. Onna össü dağını örsıllarga bihigi iyebitin kıtta, Elena Dmitrievna'nı kıtta, bihigi indigi keskedbitin tüstü, sılcın, bihini kıtta kurupun birge bolun gen. Onna onu toğulan turan, manna, конечно, ol jegergen panaragın kihi tuttar bat, ofiциальный terehin, onun min ağabar, bu sebekki jörbetin tuttar yakın bağarabın, bu sebekki jörbede kini töröbit örgünleğin Allah'ıgar üyünen kök çeyrey sebekkileri sanattın gen. Благодаря büyüğünü örgütörkülü юбиляра Матвей Васильевич Мучин. Дорогой Николай Прокопьевич, Павел Данилович, Владимир Ильич, Георгий Михайлович, уважаемые депутаты, Юрий Петрович,
Михаил Дмитриевич, наш земляк Андрей Михайлович, дорогие главы улусов, наследников, я совсем неуютно себя чувствую. Вы, конечно, переборщили. Слишком высокие слова. Вы ставите меня в совсем неудобное положение. Я сам вообще не инициировал ничего абсолютно. Так, естественно, получилось, что надо было сегодня ехать сюда. Но, тем не менее, я бы сказал о том, что стоя вот на этом месте, на этой сцене, память меня возвращает к далеким 50-м годам, когда вот на этом месте был наш тогдашний захудалый клуб районный Манчары. И вот на этом месте была сцена. Я хорошо помню 1954 год, когда я, будучи пионером, приехал на пионерский слет районный. Нас заселили в Харанском клубе. И оттуда мы шли сюда. И как раз это было в июне месяце. Очень жарко было. И в это время как раз гастролировал Якутский драматический театр. И наш великий земляк, артист Дмитрий Феоходулов на этой сцене исполнял роль Отелла. Зал был полный, двери открыты, битком набитый был зал. Тогда не было только эстрады и так далее. Но только хотел вот смотреть на эти спектакли, драма. Театрная дверь была открыта. Мы зашли с той стороны, никак не можем окунуться. Я смотрю, очень жарко было. У людей просто со лба льется пот. Так жарко было. Но на этой сцене играет Дмитрий Федорович. И он своим таким бархатным голосом говорит: «Ты молилась перед сном, Дездемона?» Вот. Дмитрий Федорович. Вот это я помню. Потом я хорошо помню 61-63 годы, когда здесь работал в райкоме комсомола. Конечно, здесь был наш центр, вот культурный центр. Здесь сколько было проведено вот, пленумов, конференций, семинаров среди нашей молодежи. Сколько было мероприятий. Я хорошо помню вот тогдашних работников нашего районного дома культуры. Я хотел бы выделить знаменитого баяниста-импровизатора Гаврила Куприянова. Просто он был большим мастером, играл вот на правой стороне баяна. Исключительно хорошо. Был знаменитый баянист Новгородов. Он тоже играл. Здесь работал Дмитрий Николай Михайлович. Вы его хорошо, наверное, помните. Он был потом директором Тулуминской школы. Он был блестящим танцором на этой сцене. На этой сцене танцевали Дмитрий Николай Михайлович, Никонор Виктор, который вот жил в Покровске, вот, супруга Николая Васильевича Назарова Варвара Максимова, Клавдия Дмитриева Георгиевна и другие. Я хорошо, у меня в ушах сейчас звенит, как здесь вот на этой площадке вот, музыка Гаврила Куприянова, а у нас во дворе сидит такой платочек, и там есть такой очень темповой венгерский чарташ. Меня вот именно, память меня уносит в такую даль. Это извините, но сейчас я хотел бы искренне от души поздравить руководство нашего УЛУСа, а также поздравить вновь назначенного молодого директора Василия Винокурова с получением столь блестящего храма культуры и искусства. Поздравляю. Несколько слов я хочу сказать о кадровой политике. Дорогие друзья, Англия, которая по территории чуть больше нашего Булунского улуса,
и 1,3 раза меньше, чем Оленекский улус, несколько столетий владел полмиром. Он сосредоточила Англия в своих руках всю банковскую систему мира. И действительно, Англия шла впереди всех других стран в области образования, науки и высшей школы. Я хотел бы привести такой пример. Скажем, если 1901 года присуждается Нобелевская премия, если 1901 года по 2015 год от Советского Союза, бывшего, от России, стали лауреатами 26 человек, то из выпускников Оксфордского института, Кембриджского университета вышли 148 лауреатов Нобелевской премии. Разительная разница. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что мы, россияне, должны критически посмотреть на себя со стороны и подтянуть нашу высшую школу науки и образования. В этом смысле, конечно, в 90-х годах мы с Михаилом Ефимовичем работали вместе в этой области, и всегда мы придерживались, особенно Михаил Ефимович придерживался, кредо великого русского философа Ивана Ильина, который говорил: не искоренять, не подавить, не проводить чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а всем дать выход и великую Родину, всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и самых лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство. Так и было сделано. В 90-х годах немец Эстерлин стал главой Нюрнбергского улуса. Армянин Агабекян был депутатом Верховного Совета. Грузин Санникидзе руководил нашей авиацией в Республике Саха-Якутия. Украинец Ларченко был главой Нижеколымского улуса. Вот. Азербайджанцы, Гафаров, Аглы, Мамедов, вот представители малочисленных народов, Кривошапкин, Погодавы и другие были поставлены на самые ответственные посты и должности. Одинаково относился Михаил Ефимович в своей политике ко всем национальностям. Я должен сказать о том, что когда в 1999 году мы подвели итоги, то благодаря инициативе Михаила Ефимовича были созданы 47 национальных земляческих общин, которые, отталкиваясь от национального многообразия, обеспечивали духовное единство народов нашей Республики Саха-Якутия. В общем-то, многие сейчас немножко какую-то тень бросают на бывшей истории нашей Республики Саха-Якутия. Некоторые как бы не воспринимают. Вот почему принимали мы декларацию о государственном суверенитете, почему мы принимали новые конституции, почему мы принимали закон о статусе Республики Саха-Якутия, почему мы принимали закон о собственности Республики Саха-Якутия, о разделении, почему мы подписали федеративный договор и так далее. Но надо сказать, вот с высоты сегодняшнего дня оценивать то, что было 30 лет назад, этого делать нельзя. Вот. Некоторые критикуют о том, что первый президент, как будто он никого не слышал, никого не слушался, сам диктовал какие-то условия. Я человек, который близко с ним работал, должен сказать о том, что Михаил Ефимович очень внимательно выслушивал мнение каждого, слушал и слышал голоса других товарищей. В этом смысле он полный противовес, скажем, императора Франции Наполеона Бонапарта, который, живя последние месяцы на острове Святая Елена и обдумывая свою бурную жизнь, говорит: моя власть начала расшатываться, когда я стал
не терпеть вокруг себя умных людей. Солнце моей власти закрыто полностью, когда я стал не слушать мнение других людей. Поэтому мы, кадровые политики, всегда слушали и активно подходили к мнениям других людей. Ну, это отрывочные слова. И сейчас хотел бы несколько слов сказать по нашему району. В районе произошли разительные перемены. Это замечательно. Вот. Сейчас вам очень сложно работать. Администрации Улуса, главе Улуса, депутатам, ну, другим руководителям. Почему? Потому что сейчас разнообразие собственности. Когда мы работали здесь в районе, представляли исполком или секретарем райкома партии, у нас была единая государственная собственность. А работа была совсем легче. Поэтому нельзя все время вот ходить вокруг да около и все равно находить какие-то недостатки и все вот тыкать в глаза вот нашему руководителю. Этого делать нельзя. Поэтому, дорогие друзья, конечно, недостатков, упущений много, но сделано еще больше. Поэтому, дорогие друзья, позвольте еще раз пожелать нашему родному Улусу больших успехов в будущем. Я желаю, чтобы железная дорога, вот будущий сидит, Василий Владимирович, он через департамент учился, Марничев Алмара Навады, через департамент учился, генеральный директор РИК Алексей Петрович, через департамент учился, вот, Якутс Энергия Стручков, через департамент учился, таких много. Сотни и тысячи. Поэтому я думаю, перспектива нашей республики очень радужная. Мы должны настроить, сами должны настроиться. И все-таки, невзирая на трудности, изыскать возможности, чтобы наш Улус, наш район Глазки всегда был на высоте. Желаю успехов. Спасибо. Suyukten kıyın patrosları da hatıklara, yülen çağrılsay kolu bırakas bilgi ilaka bölümde uçaklarga, iyi sirke kaptalı, kaya bağırar uylaga ettiğinizde onunla belirliğine boluga, çakçı olabur bolar. Матвей Васильевич, яка Анан Анастасия Варламова Выр, Терентий Егоров. Göğsüne sahibin ararsan bir ciddi tügenle ayıhan diye o çağına duha doğaya doğuya doyduğun ahtarı Güle, güle, bir ağlama, levye, ağlayı Ağlayın iktidarı adına canana onun idahine Allah'ın adına Allah'ın idahine
Терентий Егоров. Слово предоставляется генеральному директору акционерного общества акционерной компании «Железные дороги Якутии», генеральному директору Шимохину Василию Владимировичу. Здесь такое святое место, я боюсь даже на нем стоять. Матвей Васильевич стоял. Большое спасибо, то, что вы вспомнили про нас, про наших железнодорожников, про ту вашу кадровую политику, которую проводили. И прежде чем поздравить весь Улус, поздравить ветеранов, всех, которые сегодня здесь присутствуют, с этим замечательным событием, я хочу еще раз обратиться к вам. Большое спасибо за вашу работу, за тот труд, который вы сделали. И наш подарок вам, учитывая, что вы долгое время работали в Санкт-Петербурге, вот Алексей Месников сзади сидит, заместитель генерального директора, там есть некоторые технические вопросы, дарит вам, мы от железнодорожника, по-моему, вам передаст бесплатный проезд в Санкт-Петербург и обратно в любое время, вам, вашей супруге, те, кто с кем вы поедете. Самое главное, знаете, что, чтобы было это поездом. Мы железнодорожники другого нет. Поэтому билеты мы вам дарим на поездку в Санкт-Петербург. Спасибо за вашу работу. Николай Прокопьевич, значит, еще раз я поздравляю, хочу присоединиться к всем поздравлениям, которые было сказано. Здесь с вашим рождением района, вы знаете, мы молодое предприятие на территории района, если брать транспортных строителей, которые были, плюс временную эксплуатацию, которая была у нас до этого. Ой, извиняюсь. Видите, как большой стал, наверное. От волнения, да. Значит, мы... Такая забота. Значит, мы молодое предприятие на территории района, только буквально 2 года работаем, но тем не менее мы социально ориентированное предприятие и уже многое сделали в районе. И самое главное, вы знаете, вот те традиции, которые чтятся у вас в районе, те события, которые происходят, это очень важно, потому что постоянно работающая кадровая политика дает очень много выходцев из вашего района, техникум работает. И в нашем коллективе очень чтят те традиции, которые не только промышленных районов, но и сельскохозяйственных, как ваших районов. Я думаю, что не буду долго говорить, уже много сказано. Думаю, что с Николаем Прокопьевичем, учитывая, что наши очень хорошие личные связи и добрые отношения, и его, и нашим железнодорожникам помогут решить многие социальные вопросы. Мы готовы взяться за большие вопросы, за серьезные вопросы, уже взялись, начали работать. И самое, думаю, что в ближайшее время также продолжим на благо всех жителей нашего, уже теперь нашего района, потому что мы в вашем районе находимся, нашего района. Спасибо. Василий Владимирович, выражаем благодарность от имени жителей Улуса при строительстве памятника национальному герою народа Саха Василию Федорову Манчаре, работу скульптора, народного художника, заслуженного деятеля искусства Республики Саха-Якутия Афанасия Романова, установленного в поселке Нижний Пестяк. Да, вот, кроме сертификата, да, Василий Владимирович, мы лет 5 назад, да, подписали соглашение о социальном сотрудничестве между нашим районом и компанией.
И в этом году, но в прошлом году мы вот благодаря Василию Владимировичу, всех глав и других спонсоров, основной генеральным спонсором являются железные дороги Якутии, данного памятника. Данный памятник в основном состоит примерно около 10 миллионов, из них вот 8 миллионов именно финансирование, спонсорской помощи оказал генеральный директор Василий Владимирович. Кроме этого, Василий Владимирович сейчас, согласно нашего соглашения, дарит нам большую спортивную базу в селе Тектюр, которую мы построили 2 года, да, третий год пошел. Мы торжественно откроем где-то в мае и приглашаем, примерно, да, успеем. И данной спортивной базе будет вместе развивать большой спорт. Михаил Дмитриевич, именно республиканский спорт, да, поэтому мы недавно тоже подписали соглашение с Центром спортивной подготовки Леонидом Николаевичем. И, конечно, сейчас для Василия Егорова, для Нургуна Скрявина очень большую поддержку тоже оказывает Василий Владимирович. Мы благодарим и дальше будем работать. И, конечно, поэтому вручаю данный сертификат. Я так понимаю, это авансом мне выдано. Авансом. Мне еще работать и работать, чтобы не стать настоящим почетным гражданином района. Мне еще много надо поработать. Спасибо. Sayın solunana sarsıngını sarayırın. Sırtık sananı gıtarı sıcaya sırsa sılçıyarını. İhide bolan yetmeyin, saka bolan sandarın. Cana bolun, vurugurun gen, algız kıldıkın, anadaktın bolun.
и гражданки Советского Союза. Германские войска напали на нашу страну. Дақашырын чулуу болаттара, кыргыттара, улуу кыргыгы толонугар сүйүнөн омуккар кытары бирге, советская едойдуларгар муңара суоперниляктерин, субай каннарын тогон, тыңнарын тулук уран туран дақасынабыттара, үйелерге өлбөдүйбет корсун күрүүнү, эр санаала улуу чагыл кайт колбурун көктөрдүктүрэ. Үйейи сөлүмөр жөткөрүнөн, сүнкен сүтүгүнөн сетейдигиде. Egen orokut kalpannabat modun sanala, kohuun onna korsunara bulan bol kabaran sılları uluyda. Onun bihigi ağa dötünü kömüskeri tüp cummut sırtık gereslerin karısında, eder kölün ederge yeden yak seri tuğunan kürtçegi kerleri keslerdi. Bütçeri dige köyü soldatın yedoyduga taptala menci kolobur bolokna. Bayıl keregay biraftarıge denilen kökenen özgedi. Bir sakavuhuttan bekle sayttan deneydi. Mene kamalasuluğun batırın helegitleri kırıkta. Saha gürkun vala. Sakattan bastıkınan Sovetskiy Soyuz'da boya. Fyodor Kuzmich Popov türevide 100 yılında yeter. Ulusput bağlıga Nikolay Starostin önce kötnüymette alcahalınan. İki önce sürpe bir sıl joboysuğundan bitirildi. Saha boyuttara serige korsunların, kıragatı kıtalların kördürgüttare. Ol buğutunan saha sallata Fyodor Kuzmich Popov bolar. Улутчула корсун быына оркутунихин командование Федор Попов Советский Союз дөрүйүн дыгатыгар бихерсиде. Быхары ылыны ухабатага, кенебетага, түйөнчө 904 жыл 915 күнүгер СССР Үлдүк Советтин президиумун ягынан Федор Кузьмич Поповка Саха омуктан бастакынан Советский Союз дөрүйүн дыгата иңеретилди. Герой Федор Попов улуу корсун быйыта үйелерге тыгынна колобурунан болуага сырдык ата умнулуосуага. Ол жонтон эн бастың оғанын, сақаттан эн чулуу сақағын, кихиттен эн керек хигин, эдерге эйле қатаскын, бар жонға анылағы чаккын, эн атын норук бұт суаба, олығын Олықпут сулуха. Бейген ұрықпут ағады күні көміскүр ұлу сериге сетеспет, ұлу қанна қиыбыт суалтата үйелерге өлбәді үйе суаға. Қаш үйнер көлен ақсын, еді ұйға мұңыра суақтап қал, дәрінейлер болу. Орсын үйі онна керейізім, көкеннәк жағыл қайқалы бұрынан болуға. Эйлә олығының көбей бұт фашистергіттар қарса соққапсыдық ойыттарым. Беге ортоғытугарын мен житин күннақтар. Уадағаннақ сәрі бары күттілақтара. Ие дөлбеген олық тұрын ұлы бұрқыт қотойдырдығы онна күннақ бекеранларға. Үйелерге алпана бол оқтын. Меңе қаңғы сірі сағасы олынан сайдан істені. Саргыжалы салалла тұрдым. Gençleri üççata kesbide tüngedin, üyüner üççata yürüde yükseldi. İlkitince Sürbesıl municipalne terediler ikkardalardan sosyal-ekonomik kördörlük köküklerinin köyülak nehileklerge nıgradaları. Onu denge gelerger baskınları çestirge sığınağa öngürabıt, menge xangalı suluğun bahalıgını bastıkı solbuyacıdın Semyon Semyonovich Potapov. В первой группе наследников третье место заняло муниципальное образование Каптагайский наслед. Глава Гаврилева Екатерина Романовна.
Второе место заняло муниципальное образование Нелюбтянский наслед. Глава Федоров Николай Гаврилевич. Первое место присуждено муниципальному образованию село Майя. Глава Тихонов Дмитрий Иванович. Во второй группе наследов третье место заняло муниципальное образование Нахаринский второй наслед. Глава Никитин Петр Петрович. Второе место заняло муниципальное образование Ходоринский наслед. Глава Васильев Алексей Горкинович. Первое место присуждено муниципальному образованию Дядявский наслед. Глава Слепцов Александр Егорович. В третьей группе наследов третье место заняло муниципальное образование Меджахинский наслед. Глава Никифоров Валерий Георгиевич. Второе место заняло муниципальное образование Меджахинский третий наслед. Глава Семеногоев Владимир Прохорович. Первое место в третьей группе наследов присуждено муниципальному образованию Моровский наслед. Глава Игнатьев Айсен Зиновьевич. Nehirlik pahalıklarları ölçüsü gülü sıralak üyeler sikinileri bahar yasayıp bu iki tınca sürbe yırtılda ölçü ürküt bayıları üle hamnaz tuksa durarlar bakarabız. Pahalısta salgı giren olurdu görünürüz. Названы лучшие имена людей, достигших высоких показателей эффективности и результативности работы по отраслям за 2020 год. Итак, начинаем торжественное награждение победителей в номинации «Лучший в своем деле». В области сельского хозяйства лучшим назван Жирков Егор Гаврилевич, глава крестьянского фермерского хозяйства. Хозяйство занимается содержанием крупного рогатого скота, имеет более 100 голов, удой с одной курашной коровы составил 1817 килограмм. Егор Гаврилевич работает в агропромышленном комплексе более 30 лет. Лучшим медицинским работником названа Тимофеева Мария Ивановна, заведующий клинико-диагностической лаборатории, врач клинико-лабораторной диагностики Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Мегина Кангаласская центральная районная больница. В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой была открыта ПЦР-лаборатория для лабораторной диагностики COVID-19, где проведено около 30 тысяч исследований на ПЦР-анализы и анализы. В области строительства Пеникин Василий Иннокентьевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж»,
заслуженный строитель Республики Саха-Якутия. При его непосредственном участии в Улуске внедряются общественно значимые объекты, такие как школа на 150 учащихся в селе Балыкта, детский сад на 240 мест в поселке Нижний Вестяк, железнодорожный техникум и другие. Стаж работы Василия Накинтьевича в отрасли составляет более 40 лет. Лучшим педагогическим работником названа Нестерова Розалия Васильевна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чуинский детский сад Чечерев. В 2020 году воспитанники Розалии Васильевны стали обладателями гран-при международного конкурса «Зов земли Олонка», лауреатами международного конкурса «Вершина творчества», республиканских, улусных конкурсов, фестивалей. В сфере культуры и искусства лучшим работником названа Эльверстова Галина Васильевна, режиссер массовых представлений муниципального бюджетного учреждения культуры Дом народного творчества имени Дмитрия Федоровича Ходулова, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Республиканские, зональные и областные фестивали, конкурсы проходят по ее постановке и авторскому сценарию. Стаж Галины Васильевны в сфере культуры составляет более 30 лет. В сфере физической культуры и спорта лучшим организатором массового спорта названа Макарова Марфа Петровна, спортивный инструктор Нахаринского первого наслега, организатор традиционных массовых видов спорта, неоднократная чемпионка республиканских и улусных соревнований по притягиванию палки. На плечах работников жилищно-коммунального хозяйства лежит большой груз ответственности за обеспечение комфортности условий жизни тысячи людей. Лучшим в сфере жилищно-коммунального хозяйства назван Пенигин Лев Никифорович, оператор Мегино-Кандаласского филиала государственного унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха-Якутия, село Элючей. В сфере кадрового хозяйства назван Павлов Иван Гаврилович, мастер Тюргулюнского газового участка, управления газораспределительных сетей акционерного общества «Саха-Транснефтегаз», своевременно проводит проверки инструктажей и тем самым обеспечивает безопасность эксплуатации объектов и оборудования газового хозяйства. В сфере предпринимательства Старостин Иван Васильевич, индивидуальный предприниматель, занимается общественным питанием, доставкой айсуши и питьевой воды во время служебной самоизоляции, карантина медицинского персонала, врачей в период пандемии коронавирусной инфекции, еженедельно бесплатно поставлял свою продукцию. Лучшим командиром добровольной пожарной команды назван Протодьяконов Дмитрий Витальевич, начальник добровольной пожарной команды села Махта. Занимали призовые места на республиканских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны республики. В номинации «Проект года» назван Перемяков Ариан Николаевич, режиссер муниципального автономного учреждения культуры Дом Олонхо, руководитель творческого объединения «Мир Тым». Открытием года стал дебютный клип с одноименным названием, ставшим имиджевым видеороликом среди молодежи. В номинации «Призвание» признана Антонова Агафья Афанасьевна, начальник отделения почтовой связи села Павловск. Возглавляемое ее отделение является одним из передовых подразделений Майнского почтамта. Агафья Афанасьевна руководит отделением около 30 лет. В номинации «Дебют года» названа Дьяконова Людмила Иннокентьевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Майнский центр развития ребенка, детский сад «Ячей». Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Детский сад под руководством Людмилы Иннокентьевны является пилотной площадкой республики по обучению детей английскому языку. В 2020 году
стал победителем всероссийского смотра конкурса «Детский сад года 2020». В номинации «Открытое сердце» Иванов Николай Николаевич, житель села Хаптагай. В сентябре 2020 года во время пожара частного дома в селе Хаптагай Николай Николаевич помог выбраться из горящего дома женщине и 5 ее детям, 3 малолетних из которых вынес на руках. Лучшим наставником признана Афанасьева Тамара Романовна, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Мегна-Камгаласского улуса. Тамара Романовна в течение многих лет передает свои знания, опыт молодому поколению, помогает, направляет, открывает возможные пути самореализации, самосовершенствования. Лучшей добровольной народной дружиной названа добровольная народная дружина муниципального образования село Майя. Командир Семенов Николай Мирославович. Награду получает Кузьмин Николай Валерьевич. В ходе обхода территории членами ДНД проводилась работа по правовому информированию, разъяснению гражданам норм действующего законодательства. Бастыңтана бастың жамутгары, өсі тегел, ситегілі үлені қамнағы, чегел тұрғы бағарабы. Үлі айыр сүліктіні бары кәрі діктедіні, кеге сүрді бөрігіні, ені бары кәретін. Тұрғылықта тұрғын үйінен сайтар үләні, әғаттали бойуын орсын үлі етін. Johon Jamutgar maqtal istintorlarini etebek, ona bahausta salga kiren ahirgerin rabit. Nağarab. Наградалamos Джамбун Эгадалин, Надежда Захарова, Манчары Дойдута, Мин Дойдум, Баянынан Таволгур, Даниил Алексеев.
Тоғызбы кенегері Аллара Республикасы Саха Республикасының искусстводан үйделі дейділі. Народный художник, скульптор Афанасий Романов Саха легендарный национальный героя Манчары бағлайға анамын мәңе бәлі олықтанырғары, күйіскені болбын ұлыспыт нәйлектерін бағлықтарығары, спонсордарығары мақтал бұтын дердебет. Үргейдек сынаға үңірабыт, нәйлектербет бағлықтарын. Аллара бестәк бөхөлеген бағлығын, Калмаков Юрий Николаевы. Алтан бағлығын Матчитов Николай Егоровы. Араңас нәйлеген бағлығын Никнитин Дмитрий Николаевы. Батыра нәйлеген бағлығын Матвеев Иван Николаевы. Бәжіме бағлығын Андросов Петр Васильевы. Бүтәйдәк бағлығын Слепцов Александр Егоровы. Топтоңо бағлығын Новгородов Иван Ивановы. Тойду бағлығын Федоров Федор Лазаревы. Жабыл бағлығын Сергачев Сергей Иннокентьевы. Жанқады нәйлеген бағлығын Стручков Василий Николаевы. Толбу нәйлеген бағлығын Сивцев Николай Прокопьевы. Сертификаттары Туттарага сынағынырығыт, мәңі қауасылуын бағлығын Николай Прокопьевич Старостина. Бағлықтары өңірілігі өтіріктен аптығы. Нәйлек бағлықтарғар өсі түгіл істің қарға мақталғытын кердебет. Залғы берін оларғы көріңірәбет. Сенаға өңірәбет майя селенетін бағлығын. Тиқынам Дмитрий Иванович. Марук нәйлеген бағлығын. Игнатьев Айсен Зиновьев. Нәлсәксі нәйлеген бағлығын. Никифоров Валерий Георгиеві. Үміт мәнжасы нәйлеген бағлығын Смена Боев Владимир Прохорове. Мөңірен бағлығын Андросов Иннокентий Иннокентьеві. Мәңе нәйлеген бағлығын Куприянов Александр Валерьевич. Бастықы нақыры нәйлеген бағлығын Григорьев Алексей Иванове. Еш нақыры нәйлеген бағлығын Никитин Петр Петрове. Нәрсәйі бағлығын Федоров Николай Гаврилеві. Аросулода нәйлеген бағлығын Макаров Илья Валентинове. Мақтал болдың дәулеттерді бағлықтарыған. Салғы сынаға үнірабыт, Тарағай бағлығыны Бурнашов Гавил Анатолийеві. Бастықы тұлымын әлеген бағлығын Лепчиков Константин Васильеві. İkiz kılımın ehliğin bağlığını Popov Kim Kimagı'yı. Tengülün ehliğin bağlığını Danilov Gavril Gavrilyevi. Kaptağın ehliğin bağlığını Gavrilyeva Ekатерина Романовна.
Para nehiligin bağlıgın Nazarova Dariya Ivanovna'nın Hodoro bağlıgın Vasilyev Alexey Korginovich. Olguma nehiligin bağlıgın İbima Gavriil Stepanovich. Horobul bağlıgın Solvyaçta Pinigin Alexey Inakinkevich. Жемайкы неhiligin bağlıgın Prokofiev Igor Mikhailovich. Jari kundu doktor, bu kadarı 34 hemen eşitliğin bilgi uluskut 31 geleceklerin bağlıklarlar istin eğer devikin bir kayın. Bu kurtuk indikitin bedevkin öyünsen birge üleler kamsan iniyoruz. İlgeler koyanına geceni üleni bağlan. Oluğu tükünüyor oluq tortuk taksını. Can doydu doğgarı, jorun oluğu olurun, yol sorgu toskoydu. Ümit iki tüyünce sürbe bir Joroy Sılıgar Sakan Yurgun ola sakatan basıkanın Sileski Soyuz Joroya Kötür Kısmış Kapok Törevde Süz Sılın görse. Sıl anal beleytiger ahvas körektümü günen kıyılağı beleytiri örgöy kemmet ünne. Nagaradanı tuttarar, iki tüyünce sürbe bir sıl Joroy Sıla anal beley ahvas köreğin kariyer kamu yedresi dedele. Pavel Danilovich Sazonov. Kıyılar, Müldigadın diplomatı karılları, Rusya arkitektorların soyunçilediler. Neredeyse bir koydular kıdıgar, elbet arkitekturunay amninları anal belirler aktarıgar, Sergey Inakenkevich Lukinga. Üyeler karıskal, ayı albarı, oğukları abılan köstü ayılkan. Kırağı karaktır mındırı buran kayı, üyeler tuharı sayda dur. Eder sasayeni enerjiye, çel oluq oroğun tutuğu. Sırtılı, kırcılı batığı, jol taptalar kısta ayınlık, olun kodoy tutun, üyeler tuharı, domoğu sanağının sülenen salayı.
Betul narodnya kian agung dolor-dolor harus kali itu. Urara kian kali orang sekali school kali bukan untuk itu na alona dagu daga. İkinci Sürbetsullah'a mehal suluğda bildirilip historia ona öğütübünlük sıla sitihilaktik salganan kelle. Bu yıl mehal suluğlar Jaroy sıla bildirilinne. Mehal suluğa törüttemik günügeri üges bugünden ümit sıl belirtin tutları siyere doma ıdırlar. Mehal suluğlar bildirilip Jaroy sılın belirtini ıdık çorağını Menge halasuluğun kulturuna duhovna saydığı salavkatın salayıçta Argunov Dmitri Ivanovich Menge halasuluğun diye gelgen onunla ıçat politikatın salavkatın salayıçtıgar Nazarova Irina Igorovnaga tuttara. Territoy'un sayılar sorgular ürünlerine uluğun uygular sırlarından Kırtariyen kırtalarından Kıraya götür. Sargılık salalıktın, uygulut ulaktın, yürütüp yükseldin, çolkut toz koydun. Bu tavukta kolonlarına gittin. Yumuşakta bu, tarafı buluştu. Diken küstahtakin, kahtakin, ulus bisikin, bittin da diken, küstahtakin, kahtakin, mengeler ölüyor, hayal diken. Çanlarımızdan ilerledik olan bana ödüllere tutan biz sana bilgi olan doyumluktun her mutlu gölgesleri onlumu ayırmaktan öbürler cümlada sırdı küstah bitken küstahtayım kahtahtayım bu ulus bisikin bittin da birken küstahtayım kahtahtayım mengeler ölür hayal diken Fotoğraftan Kore'ye önceden su gibi fındıka umaya Menge kalan sol bukun arılan Bildi gibi teki bir kere hatıra Duygular tap Bunu kekine orta ve Süreyle küstahtalık kırtaktalık Bebeği hayat ütügen Bir kerem küstahtadım kahtahtayım Bu ulus bisikin bir tügen bittin da birken küstahtadım kahtahtayım mengeler ölür hayal ettigen
Birken küslerde bin, kırklarda bin, bu ulus bizdir. Bir gün bir tügen, bir düğünde birken küslerde bin, kırklarda bin, nerelerde bin, hayal gider. Bir gün bir tügen, bir düğün, birken küslerde bin, kırklarda bin, bu ulus bizdir. Bir gün bir tügen, bir düğünde birken Min görevi duydum gelboları, yübüz üyeler kasılara, İstoria soladık sola, çakçılar tırnak çakçılara, min görevi duydum gerek gen, geni kendileri erdiğilere, urut aşkıt vanna gelerken tekkelehen kersekilere. Min duydum barcan sanata, gerege culuhuda, gün külümü dür sartanata, kök düğünü kıtta, altıhıda. Bu ulaqan terehinlerge ulusput oloqtoqtara, köktök kıttanın bari bir kihipurduk ülelerini kapsam, ulus oңoror ayar tutar yöreter itir sayınlarar eygeleri genel, össe de elbet sana arıyuları, sitihileri, ulus istoriyetler killerin bastın ülehi çamut attana turoqtum. Anı göz, görsek kayı.